Enyumle no siampo Ghana shimama mamuni na juma makwaba. De Ahenkan 93.3 FM sabrasun. Eyensima do asifiti na no dwada besi ni fiada so. Eni asanso ne so de ba bebo akire say. Over the week Kasiebo. Ensima de na mana de nsi na wotwem no. De obetie bi ene say. Eyade ba beto odwa se wokọ asantemantemu a. Ezuku ba kwa won ma ban school. Ena nkofo no de adane ejana bia manam so. Ezuku fo no fiti twatwo kosi JHS wo mo yo ye kire sanso ana na watwi mu a dom dodro wo mo amra shebedwefie wo mo hye ese woni monyamfo aban SK Baben wo mo de ne kwakopie mu o man Ghana court ba time penny law school so ahye asuafo ni na se wo mo ebobwa wura wo mo social media handles mu na ma ye hwehwe mu na watwi etwa mu enene na watwi pepepe ana mampeni abedi eche Dr. Mahamadu Baumia wo kopie mu ohogbechotra fashion na se na ehuru awodo ekoso enam soma na watwi mu empenifo awodo ekasa efa ho na enam soma se ehuru ya nso wo ma ehwe toto nnuama no eba bontin bechem die ntia wo mu huru no kumi prako wo yekre kwaso enene na watwi pepepe no so mpenifo bi ekre wo madwen efa ho na kumi prako yekre ya ho no wura sanita no so de tuja se oh sa kumi prako mu ye ekoso papa fasodie nso efrimu bai na watwi ya mu so ana Pentecost asafuni di tuja na omu chese wo meyi nefu polipoli miensa de esi wo mo ebeye akom kire na watwi ya mu so enke wo mu to onimnyafo kenofrato yes kasem so afo eso abana nkomo yi na fronum na no ya wode ye na so speaker e de asem bi tuja fa ho afei adehia na nanom ni penifo wo mo ewo atoye atifidu mantemo ene na watwi mu wo mu gunsafra na nanom pasa galamsa wo dro ekoso wo mpotemu anya de wo manije ho entina nanom entinwana mo wei anya fofo bi ne yesi adwade babesum say over the week Kasiebo nyumoko bi ene boaso yasene ewsika famu Ochiman Development Association Alhaji Hankuri Enterprise provisions any general goods there ehwane the right place e was oko enafi afei Jubilee Hospital sanso ana Ahenkan FM marketing department abusia wa madaroma ana nanyumre isi yesi nkonya akase no ye bekenkan ama wo me patro die cho Facebook live any YouTube Facebook no like ya no comment no ahye ana YouTube no so ya no subscribe nini na bekenkan ama ana afo adwenche fa 0594 841044 0594841044 text message and a WhatsApp na wudem afi ensem ni nchemu ani fitiase ebesu nanso information centers aduonum ko aduosia bi obono mantemu bi asante mantemu dodo na egu epue mantemu wonum na efa kase live wakenkan fo betien kan ye me kwaku anin kusi buadumene mame akua Janewa afi adeshima mansem ni nkyeremu ani ne fitiase eni Ahenkan FM na wotwea mu ena domkuma wo Ghana mra shebje fie fa adwen se ana wo mfa mra kwa so eye bibia fen vote of censure se wo mbeto onumunyafo kenofurata oye finance minister so abesan se ne modern mo wo mu huni se enkoye nam so ama wo kyene ohia pa ena ebe o man konkron Ghana mu enti wo mu de koto mra shebje fie no nanu ya wada twam yeyi ena mra shebje fie je pinesa asem no mbetena so na nkomato ho aba na so hu pinti no wanti no matemate entumi angoso we nam so ama kasema fo peni owo Ghana mra shebje fie speaker of parliament right honorable Aban Sumana Bagben eti aginatuko a nipa makomakon wotwe ewom ayefe wom ad hoc committee se asem na wom de abasenke ento onimnyafo kenofurata so aba dom kuma no echese ento saba no eno na ochese wate aginatuko na sa aginatuko no edom kuma ni bi wom ana dom ketwa no so bi wom se wom nya sa vote of censure no mu hwehwemu emfa onimnyafo ken ofurata ho na eno achi no won bema onumnyafo ken ofurata kwan no no so aba begina simpie na paso Ghana mra shebde fie no aba be yi ne ho ano e won sembisa ba akumian bi on be bisa no wa abrage na tuko no aye hwehwemu de bibia abeto Ghana mra shebde fie ama wom so ebobo hu awie ensema right honorable Aban Sumana Bagben oye speaker of parliament
ade tu dwa na o cheche bobo nkrofo bi din say saa gina tuku anipa makoma wotwe aye fe no ad hoc committee a won be nhwehwemu afa onumnyafo Ken Ofuriata vote of censure no osinipa oka ho bi aye onumnyafo KT Hamon oyemrahye bidwani emo mafo wo adanse asokwa emrahye abatwampeso aso afi sanso ana Bolgatanga East mrahye bidwani onumnyafo Dominic Ayin womu ni na ka ho ni atituru bi makoma kunsia keka ho ena womu te sa aginetu koedi womu ehyehyem se ehwehwemu no ensu. That the Honorable Minister of Finance will be given ample opportunity to defend himself. There's a vast difference between censure and removal. Censorship because the person is appointed by an instrument of appointment, and that process is handled by Parliament and His Excellency the President. What I can do at this time is to allow the motion to be seconded. I will give opportunity for it to be responded to, and by our standing orders, the matter will be referred to an ad hoc committee to investigate, where the minister will have the ample opportunity to defend himself, and where what our colleagues said cannot constitute evidence. The evidence will be placed before the committee. The minister will have the opportunity to defend himself. A report will be presented to the House, and we will debate that report. We are Speaker of Parliament, Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin, and I'm no. Na abusiana watwi mwaso mrasha bedwefie ya dom dodo ba no dani woni monyamfo wasai cheimensa bonsu wanukra ya mrasha bedwani ma dehia wamo ewoso ame empeswa so asantemantemu eni dom dodo dehia nyina dade tudwa no mu chemu sa awochiami awoya mrasha bedwefie woni monyamfo Aban SK Baben ka wonhwe na wontoto enka semi efama mesara drosafo ya domekwa benya mrasha bedwani enti a wo mapia mu Supreme Court ne won sensem nyina ka won hwe ne won pa asem ne pomase bre enya sade a wo mo twe na se redededede edina kwa kopia mu Supreme Court o my Ghana court batam pani na eno ana ye woni monyamfo wo sai chei mesa bonso edin sama hodo atudwa wo chem se no kura wo hwe woni monyamfo Aban SK Babena ke kwakoye so my Ghana ya mamra ya dibum emai no wan shada ntiase wan shada hu mra ne ni so eno tina besi ne wote wa ayema mesara Joseph want me ka sembia fanfa ne ho want me ensi pomasibre fanfa na samunti dia wamo de ni kwa kopia mo ewo Supreme Court na ka court ahwe atoto na no ebisa na no din sam nienti a ma mesara Joseph want me empe ne pomasibre na wamo so wamo wa mrahye bedwefie no wamo hu so entimi ento moto so ana wacham se woni monyamfa Aban SK Baben ewo sen manim ya wotimi empe pomasibre bi na ma mesara Joseph nsam no waka bibi efa no wajai sada ni de nyina wo mokwa na akoya tomamen na we kan de wo se akoba ne sa ehadwi eye papapa wa manaso woto so adinsem bi eka ho. When they have made that determination, it doesn't come back to Parliament for Parliament to vote on it. So for the Speaker now to come in with what I consider very unfortunate interpretation of the Constitution, I think is really, this is a matter of the interpretation of the Constitution, and we can go to the Supreme Court. If we lend ourselves by what I consider to be a very capricious ruling, then the Supreme Court will be the final arbiter. Abusiani ayadom dodroba no dani awo my Ghana yemrahye bedwefie woni monyamfo wasai chei mensa bonsu na enane na otwe pepepe ena afahye kase bi pa akoso aframantem aye ogbachwocho za afahye na eno na wo mto nsafre omampani na adodangwa kufuado na so Ghana mampani His Excellency na adodangwa kufuado aka Sikampede de akranya bre anko afashion we nam so ama opone ni tumi no edema na bedi echire a oye Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ana opone ni tumi ma no se anko no nkosi na nem e wo hobwajocho za afashion mu na eno na afashion kwaso a Dr. Alhaji Mahmoud Baumia bedu se santan kwani wanti okokra wamfa ehyen odi helicopter ne koi akrokodu ya penene wo mma na kwaba fefefe oh we frasie ya ma ya boni diam obegina simpeni apaso ya wakasa kasa no man for bonsemano wakasa ye we are Vice President ampa ye open kabom ezanso koka
enkabom ene namfofa da fra mantem ene asantemantem ntem esan so tumfo kopie onom ama otumfo ka ho asem ene nam so mo no so ekoka ho asem ema omanfo bonsem se ye ya mampani abedi echi wakasa ye efa frafo ene asantefo ana onfa no wo mu bonsem ma na hia na oya de ne abonsem ma na yazi sabi onipa bia eni gemro so ejeju ko mi hu yanka bewie no akansem se funfram yes ye timina mka sansem we nanso na enije na wo mninti wa hu yi obi nim so mo bonsem ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumianti ene na nije ye okokeka kansem fro biu won bonsem ma no wie ya pe no som NPP aban aya aban bia yen fiti 1992 o aban bia nya bridge nsen yen aban bia nya interchange sen yen aban bia ya kwan sen yen bo ayi habosu aban bia nya bi nsen yen ana fragmentum maburu so won sabi nzambi zane eva for mo punachi ya van for mo punachi kura he o de tale na sanya no kura won be wai e de atro se krachi de o kanya no kura enti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kokeka sa pe ena maburu ni emrane nkokro wo mu na som ho se ensam na okeka no nukura bia nim senti mo ba mo na maye we ni na aban bia nya sensen mo aban bia nya sensen mo ena mo chese fragmentum kwampuntu an na akoso eno go na gi eno mo som ho na fi wadane ne ho na akwa bibie ho afi mpenifo ni na fi nachi eno no nkwa na agi huru no yentie de koso ewo ho bitutu avashanase. For the first time in our history, Ghanaian students can apply for student loans without the need for a guarantor. A guarantor is sufficient. For the first time in our history, a government gave Ghanaians free. Let me recall that we have built more interchanges than any other government in the Fourth Republic. And let me say that we have built more airports than any other government, more railways than any other government. We have built more classrooms than any other government in the Fourth Republic. And for the first time in our history, we have free SHS. This is accomplishment. This is accomplishment. There are many people who don't like to hear good news, but it is good news. But that doesn't mean we don't have much more to do. Distinguished ladies and gentlemen, we have more to do. There is a lot more. Ghanaians are facing a major increase in the cost of living, the cost of fuel prices, food prices, and so on. And we have to do more to make sure we can relieve the burdens of Ghanaians. Enti abusia de akoso ni na ne atwa nifoni agu wasum no omampani abedeche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mane kasa kaso ekoso ano na wamso bo papa awe ehuru no FM ti aze de ye kasa ne ebo jingle FM akimbo jingle na me wati wasum ti Dr. Bawumia ma speech no no mzu huru ni FM awe oso wati wasum de akoso no na abusia fasha kuro yase ewi ase na fempenifo bi ni adehye bi kekansa ne wo hwa ne akoso no grandisi amanyiko no mu ni mu bi wamu na wamu ta yechirema niema bi atisa ekoso ana wo pani ba kwa waka hogbechocho planning committee na eho edi adane so eye agbotadua akumasa edi atudwa wo chem se ma pani abedi eche Dr. Mahamadu Bawumia wa baya na wa sha se wakasa no wo bi enhuro no efisa wa sha se na ne wo ka enkaboma aba de sha wamu ofra wo ene asantemantem ana na tsa waka wasama wo bi abo asama ma no wo bi abo gene so nemum niema ehuro ni ba ni se ensam no wakwadane no afen se bia na wakika na akoyese ne aniwo ene se ne na wo bo aban abaso ana aban ayese ana aban baye ana ya aban na ya aban kokoyese ensam a wakika nyina na nim ene na ma mebu a wo behye mu adwumadie na sem wa mo sha se na se wo mu huro na ebo ne so wonkọ nsam a waka no enya ade a wo mu etie watos na wo chem se ensam bia na mampani abede kire eka no wo se ene airport wo mesisi bi akwantempo a wodro wa maye suku adan wo made wo jamsa na aban kura ne aban a edikan ya wo baye Eastern Corridor Roads wa ba behwe so atutu ne amaye wasesa nsem ni nyina eni wo ehodo radosem ene na ka wo mebu ehuro no
When he arrived, attention to what the Asadeni said, the unity between Ashanti and the Anglo state. People were enjoying, and then they were clapping for him. When he entered the economic, when he mentioned, he said, let me now talk about the economics. That is when the trouble started. He mentioned, among others, that they build more airports than any other government. They build more roads than any other government. And the people who were there did not see the roads, did not see the airports, did not see the universities you were referring to. So that brought some agitation, and it became very difficult to control the people because they were aware that what he was saying, none of them happened in the area. But when he started to talk of digitization, those areas were true. You can now open your bank account using your mobile phone. But those came late. If we had to start with those ones, things which we are all aware that they really happened, then the people will accommodate. But he started with things which were strange to the people who were there. I think that brought the booing by the youth. Enti mampeni abedi echensema wakokaka ya asase no na ne waka ne didedide modrum finfini wa na ne opaska ye wotra homa na tsesema waka nyina nim ena ma mebu no wa mu shase a wa mu boje so papa away abusiani aya agbotaju akuma sawa no aya hogbechocho planning committee no waka hu bia na wo kyerechemu ne enti mampeni abedi echire wa mu huru no Omemo ya den no subo no koma economic management team titru sanse wama be pro wama no mu pen ye ba be toto nyama ye wo mema we have the men nini na tie koba ne san na afia buo kam eni te koba ne san omemo ya den ya wom so ena hwe sikasam toto ya so e wo mamu ya Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ena tia no finance minister Odumnyafo Ken Ofuriata nso kan bi no ewurade ejena so agoma pampam papa emanya sam ketuade akɔwie ni sɛ finance minister manfo frese on resign anasa ban no ensesa no na ofen power for emeshina 9 na anya no ko enam sa yeso ama dollar ahura ko gina so sɛ kwam $13 Ghana cedis ena ofa one guy 13 Ghana cedis $1 ofa Ghana 13 cedis a ene dollar baako ene yepe ekosro yesi asa ko gina 14 eno no da ko etumi ko na aba as speedometer no na nam saye so ama deputy ranking member of finance committee e wo Ghana Mraship Jefie Odumnyafo Isaac Adongo e de atudwa se sa dollar ehura ko so ma sidi ne da fom akoye bibi basa no o say subon yamfa mo governor of Bank of Ghana Dr. Ernest Adixon san say dollar ne be kosoro ana sidi ne be kosoro a eno no dwuma de titru adana bamu na so panyini betina adwa so say governor of Ghana Bank of Ghana no ye hu ne modimo bia o chema obai wa bobosia nkwa be $7 billion na so hu ade papa bia wo mode ye wo mutumi fa ntoto amasidi ni nya hoden na dollar no enyina faako ena dollar no kwa na eko ena sidi no so ayemobbo te se sabi anoma benzu abo no mobo pa weni na kan bi ama nneoma do free obi maso ebe oman kronkron ganem no ya na ne boaye tawe no man so etimu so nneoma dodo na bebro mu chichemu aduonum efri obi maso ene be oman mu ema ye to didi dwuma enu nti se dollar no kosoro pa oboa wo ye den ebeka bibia okọ bebia tonton ahyen ene miamia wodo bebria wo mtumi ko fashion besiwa nipa ni nyanya obeto nanso ne bua ne se de ehuri kwankwam no echimporta kokọ ya na awre wo papa we ena Odumnyafo Isaac Adongo esa ato ne nsam so na okabiem se aban ba yenkwa wo mabobosia be 70 billion Ghana cedis enfam na kwan so afi central government na awre wo papa na osi de nti ama weni na akwaso no se ade aban de otua no na nado dankwa kufado ene na be de che Dr. Alhaji Mahmoud Baumia drum dia ne kataso ne proye no wo mo tiase pa no wo mo ye binso enu nti na ama sa busia bo bebrebe kwaso manfo mpuni mu hwe enfam na kwaso wo mo ya no makwaje aba ube hwehwehwem no na ye di amanasa osi weni na aka humbi enu nti yampamo governor of a Bank of Ghana Odumnyafo Dr. Ernest Adixon ana say onu antintim nkrata amna say adwuma no mabre
Bank of Ghana manages the inflation targeting framework, whilst the Ghana Statistical Service reports actual inflation that's occurred. But the man who is in charge of managing our inflation targeting framework and ensuring that inflation is anchored and inflation expectations are anchored is the governor of the central bank. In other words, there are strict rules on how the government of Ghana can borrow from the Bank of Ghana. We are currently looking at something in excess of 70 billion of illegal borrowing by the government of Ghana through the Bank of Ghana. Now, when you have a corrupt government such as Akufo-Addo and Dr. Bawumia, and you pump 70 billion into the economy that does not belong to the economy, you know they steal them and they put them in their rooms and under their beds. Under the current circumstances, the best storage of money is dollars and not cedis. That is why the dollar is at 15. As a matter of urgency to exit that office and give Ghana the chance to clear the mess that he has created. Today, Dr. Addison is in trouble to find the dollars to go and pay back those loans. And Dr. Addison must be sacked. Otherwise, he must have the conscience to resign as the governor of the central. Wei aye Bolgatanga Central amna shebejani ewo etifudo apoyemante mu Upper East Region. Osanso aye deputy ranking member of Finance Committee wo Ghana amna shebejefi onumnyafo Isaac Adungu. Abusia ya toa esam no eso eye over the week Kasiebo ana wugusu awutie no na watwe anase ne ane na watwe pepepe na chese wo ye kire tenkirenche bi ekwoso wankran pumpuni mantema na edin adaso eye kumi preku demo ane empenifo ani tire kuku damo mu nyina da kokopie mu Ghana de hye kopie mu wase ane wo mu chemsa mambo ne mu ayede ne mabo akwoso ye papa panti wo mu ya kire se ne be ya ban wo abangwom no wo betie wo musufre na ne wati ensama hodro ekoso eno na chese wo ye kire na chine empenifo bi di tudwo mu chemso wo ye kire ekoso ndc amanyoko ne kwa na kwa yo wo ye kire ye ekoso hweko ya wo mu faso ye ye kire ne pa dia na ne wo mu ye ade tia aban eno na nam so ema director of communications awada new patriotic party amanyiko no ano eye Richard Ahiagba ade nsama wodro pie tudwa wo chemse kumi praku wo ye kire na ekoso no enya yiyimu ana obi kokko ye ana enya se wobi pe aban anim guasenti ana wade sa wo ye kire ne kokko hihye so na mum eye Ghana de hye ani timamufo wo mu omaimu na ekọ mu bomu ade sa wo ye kire no so ahihye so se ne be ya wa hawni atete a wo mu na mu nyina aban be hu na tse wahwe atoto niama ye nyina so ade amom na ne bibia timi akonkan enu echi na odi tudwa wo chemse enu krosesa niama ni nyina ekoso na mum no wo hwe koye wo mu fa so aye wo ye kire na wo se nya ne kwan so no ana wo chemse wo ye kire na wo mu kokoye ye no kraso omaimu aye di nyina echi no ade hye wo mu kokohye mu wo no wo mu hye da nyina so bia wo mu kra wo mu nim de ntia wo mu kokoye wo ye kire no wo bisa obi ase wo man ni mu aye den anu te ne ye kokoye ye kire no wo kire so man ni mu aye den no enye wo man Ghana kwa wei aye wiase afa na nyina wo bia nya ne chefa wo bia die wom obi ayi ni die free mom ana wo kire se wo man ni mu aye den kra na ba wo abangom wo tutu ne ama den hyehyɛ mapa egu akwan so se ne bia wo bia so wo beto ne ntino asa wo ha ani atete ni wa mamuamu aye den etina wo mu de sa wo ye kire ne hyehyɛ so dia na wo no Richard Ahiagba wo kansi su popi ese wo ye kire na wo mu kokoye ye no eni enyina so. I don't think there is any incident in this country that allows for any expression of the people on the street to be justified on that basis. So the only basis, in my view, that perhaps demonstrators have this morning to be on the street is democratic. But in terms of substantive issue, to say that government or president has done anything incidental, caused them to be on the street. I've been spending time looking through the journey that this government, led by Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, has taken Ghana through from 2017 up until now, and you can't find one single basis for the behavior. Certainly, in this time, Ghana is going through hardship. That hardship can be explained, it can be rationalized. The president spoke about it. Data shows exactly that there are incidental issues that are beyond our control in the situation on us. And I think that the larger conversation we're going to have will give space for evidence to be submitted that explains the situation, which is not equal to neglecting or abdicating responsibility on the part of government to say that because of the global situation, we don't take responsibility. Abusiani aya director of communications Emma New Patriotic Party Amanyikono Yera Richard Ahiagba. Na nam kumi prekwa oyeche ya ho ena political analyst owura asanita no so kasa fa ho na wotwe mu
wabra wo mu ede hye su wie apɛ no kyese demonstration de enya de boni Ghana ya mamra afi apem ahankron ede okrumienu 1992 constitution no makwan se obi bia enkwa wo mu tumi home fifre ti na motom tumi kasa tumi twira nsem ewo kwan se obeye oye kire ewo bibia ekoso na ninye ho na no ana owura asanita no echese oye chi yekosu echese nwuma bi koso man konkron Ghana mu a timamfo na ma mampani ni tumi kwotena dwa kase so emani nya hoden tumi kasa enye nwuma odro so mampani kwa ma odro so ne ne yeka na cheze tumi ni na efro manfo no enu ti so oye bibia omanfo ne mpa wo mu okwan se wo mkasa ena o chese kumi preko ye che no na bibia dia danse sampa bibi koso a entwaye aban no ye bibia omanfo ne mpenti e wo sa aban no ejai sansam na ye wo mkeka wa chese obia ye demonstration wie obia ye oye kire wie no mo ne nam ena oye kire we nipa 40 ne koi oye kire we na nyina so wan o se sa no mani na hu hia ni papa mu no ono no political analyst beka say eye dan ya mpenfo ka asem bi se onipa ntu kwan kwa obia no no be sore anopa memene da se me nkwa yie me nkwa ayefro me nkwa bedi ntuo me nkwa adwuma na mmom de me hu si emonten so ahye kokko e de placards ekuta e de akira ban sa ban se na ekọ entiema me oso obia no no be yesa de we se otiniti nipum ana oye de age ne din ana oye so mna radio so na tv so da bi na se bibi koso nipa na se tinema entwe ye nti e wo sa ban ne hwe ebisam tiem die nti a amomanfo ne yesa na wo munya sa yampia ne nsema ensem fata enima ya wo mo ye oye kire wie wo man mu pe na aban penfo ne kasemafo ne nanamache ekwan ose sabi onipa bia so beso diye etutu anamosi ya eya jimfumso tum ne hu kwan abefa so beso enfumso na no oto ne nzamzo ka se he NPP aban yo mampani nanado dangwagu fodo etua no eya aban ba ku bia se omamu ono na agi demonstration pa no man for yetia no man for yetia no na no so enya ni da ho anase wo mo ye ni bia keke na mom bibia ekoso enya nti ana mo man for ne yesa owura asanita no ede nkasa be ne wieye ena osan to ne nsam so ka biem se ebiem de oka de atwa to kra ne se apos vom pempi wo mo ye kira ebi mu ba betututuo bebo ban betunso hye ene tia gas ne de keka ho ose apos ni bi obe sa de na so no yantiti ne ye na mom de ekoso na no ene na wotwe pepepe de na bibia dana kwam kama na se professionalism no na wosro person that we are demonstrating to understand na enkono ho to ko demonstration let's say bia ni na opesa oti atua ne kire no na so aye din wono ma bi ho he an na de demonstrations ahoroba ade a asida ana na do danko akufu ade in demonstration we number 1 na enne ye tibia kire no a o se eni nyina so demonstrations ahoro ekoso oye netumi sim. I am tempted to believe say they have either planted somebody to do that or the affected party are planting crofo to cause some kind of basa when you have unprofessional police personnel within the service deliberately put in there or pushed in there by a particular demonstration was supposed to be a one-man picket allow anypa 20 deraba and then but atade na ye share the according police ni e be share the same atade ni bi and no say placard and no die mu nti sa policeman we can I know you are a policeman I said no I'm not a police officer what say no motor I said they were asking the guy to leave only person who nearly caused trouble peaceful demonstration. Eni amutie ya political analyst owura asanita no okasafa kumipreko ye kire koso enene na wochu pepepe ewo nkran mantem na watchie mu enso ana chairman na so tutenani awada Pentecost asafona ano Apostle Eric Nyamiche edi tu dwa no chese sane omaimu amamwe na yire pampen na niema etoba ha no ene wone na safu manyina wo mayinefu apolipoli miensa wo mu diesi wo mu be ya akom kira bompai bopa kire twadu amponse na bia wo behwe atutu niema ye ewo maimu enu ti wadi tu dwa no chamsa ayaya woda wo bubu obuso meni de tosu edu ebetuema besinne eye wo bubu obuso meni de tosu edumienu na se wo mu de wo ye kire ni nyina da atimi abanewie ye na wone na safo ma atwetwe nkomo ne wo cham se wo hwese ne amamuamu aye den pa na tose niema ekosoro na ade achi ade se nyina timamufu atiemu a wasi aba wo abangwamu anu kwa ne nyansa ntimi nye entade se wo mu nyina ka mu bom na ne akom kire ne mpaibo wo mu ye bi adita ya ban achi ye papa no kura beboa ama sumdwani amoban bo mapa atimi atoso akoso ewo maimu wo atoso na wo cham se sabre
bebre ene Christopher ene o man na ni suade hunu enti se ne be ya ni suade hu nyina betimi abam no age se Christopher nyina ka omo bomu na akom kire ne wo ye akom kire wo mu do mo efra mu biye papa ejina bom paye ema o man no what was no watchem so kwatre kunkuru no mu kura ebisiye enti nya we ene ne edikan ana enye we enso ne ne twato a ebi ba besi esetra kunkuru no man no mu ayede no Christopher na sorry gina ye ebom paye ema o man no sasi ni dademu ti anu abi ana tse wo mu ebegina so a wo che so kwatre kunkuru no mu a eye edra homa eti anwatwitwitwe mu aduonu miensa no anu abi na koso anti wo mu gina sansem ne so ayi apam ansa so ayi akom kire ne mpaibo ama wo man Ghana. All assemblies, the Church of Pentecost Ghana. So we fasted and petitioned our God about this, and He answered our prayer. Ezra 8:23 NIV. Dearly beloved, it is apparent that the country for some time now has been going through some economic challenges, which threaten the peace and security of the nation. The church in times like this has a divine responsibility to intercede for the nation, as admonished in Jeremiah 29:7 and 1 Timothy 2:1 and 2. In view of this, the Executive Council would like to declare a 3-day all-day fasting and prayers beginning from Thursday 10th to Sunday 13th November 2022 under the theme text Ezra 8:23. The entire church is being called upon to pray and intercede for the nation and the global community. Abusiani aya Apostle Eric Nyamecha wotutunani awada Pentecost asafono ano na watwe mu yenu onomo a wo mo gentetiye ewo Ghana School of Law ama wo mabaye mranimfo no suku ni de batu dwa se obia social media handle wo mu de omani bedi akiri na ansa na munchemu beba no Alhaji Hankuri Enterprise ebre wo mu ni abre papa enso tonso fo modern sabi ade atepan so emfama ebo owiem no enye hwam yani nka esanso mamu ayedin wenti meka cho se oyo oba na bema oyo odisuani awda boarding house se wo ko school area provision ebesu na wo ko kototon so akọ Alhaji Hankuri Enterprise hono eye wholesale price ti wo koton bodwa ana wo kotu a oni haw wo betumi akọ koton fofofo wo hono mo na niam so eye janiu enti Alhaji Hankuri Enterprise ono no ana afi kai na hye no so se ebia owofo emma wo fie no dosun enkwada wo fie no dosun ana mo ankasa mponya nkwada mpo mo ankasa kram di provision be di dwuma anya obetwu se eduro obetobi anya obetopanu obeto anwa emo sanwoma weni na wo behia million de keka hono ni na agbo kosoro nanso okọ Alhaji Hankuri Enterprise a esanse hono ye wholesale ani retail ntino eya abo no edafom se team ehonso eye ku okọ awanti mapem matim oshu bia ni hono mo dabi Alhaji Hankuri Enterprise ono no enu ntime pacho make to so pay provision any general goods dia your right perfect quality place eye Alhaji Hankuri Enterprise eni tiko na oni nkodija achemuda Opportunity Bank ene South River Bank no oshomu finfin pe baby a coach ton no for 0245 447138 0245 447138 Ochiman Development Association enko for register papa etua 10 Ghana cedis 10 Ghana cedis nanu na wi fosu say wi no kra wi 5 cedis a ontumi nto de ope ontumi nto de ope bibia aboa yeden Binsa ne etono 2 Ghana cedis margin 2 Ghana cedis nemum so pese bentem de obeto de bentem ne bia ne 3 Ghana cedis enei de bentem ne nam 8 Ghana cedis ena normal one no jebo no eno so enenam 7 Ghana cedis na se enwema bo kosuru bum nanso eye denya nyame beye eno ntimi pa cho enwema akosuru no yanso aprimpuntuo ayo yempotem obi a atwe aban ne na mienu ne nsa mienu na ni mienu obi a atwe no krodua yi anoman 30.1 million enyen paketua obi a atwe no nanso yesoro boade wabua no enu nti Ochiman Development Association enye wo nko na eye tezo ko nkrotu awdo ma wo manfo tumi titi ko digiska de yempuntuduma
enu bi ana ba ochiman ni mpotemi ase enti wo be register na be register 10 cedis busumi bi anso no atua 10 Ghana cedis eno no eyisika mo jeje nkakra empuntu obia wo ye member nti obeka me susu senka ebia mikromi ase ana ebia mpotemi ya ye koyewe wanu msi anka beboa enam sika no atua nti na abontoa aye bebiri na ye umuso ma pepa ebetse World Bank project no wom de yes kana sundada no makoye atensa afri ho enu nti upeso register beka Ochima Development Association abanya wo matum enu nti obeba Ahenkan FM na waba be registration no yebebisa ansem ba ku din no telephone number ne de keka ho announce say free 0594 467029 0594 467029 na woni Ochima Development Association din also afeya pomudin wo ye huhia ye papa pa ye nipa bia o se wa pomudin ehuhia wo ent na ho ma ne nye ase na wakasa mihu yanka entinka woni pa de bre bia na hwe wa pomudin na hwehwe mu enti na Jubilee Hospital aba ama o se yade bia ada na nkwana na wuntimi so anon bra no wonte ne te emfama a doctor fo ne nurse fo wo mo wo abutre ye papa pati uduwa ekwa wo mbefa so aje okura no nya duwa na tese yade no wo sanifi ni pedwane mu sawo outpatient service a doctor for at one awatwumu ni nyina kwa wombejo kama ade bia fa wa pomudin hu bia no wombehwa ma inpatient service enso so wo wa wukohu doctor ni ewo kokoamu na wone ne atwetwe nkomo eno so wo bema kwan wasanso ewo laboratory ne labs ahudro ni nyina opese ohu mojeku a Jubilee Hospital behwe ne waya ma kama na waya we mu nyina awie no wo pharmacy asekoba ne sawu koto nura wo bekọ wo adro bia doctor betrama wo Jubilee Hospital bia Jubilee Hospital pharmacy wo benye bi enso so ewo ho antenatal care ewo ho maye ma minimum apping for wa wo awie no ewo so ko we yi ne church kwan ya obefa so ahwa akwala ni nyemu enti wo postnatal care enso ewo ho theater ewo ho surgery hudo ni nyina da wo ye bi owo ultrasound and ECG scan it wo fa efuro ne wo so kwatwa scan na hu sa akwala no ye ba bema entafo so wo da ye anasa wona ye ni nyina da eye Jubilee Hospital counseling unit enso so ewo wa wo betimi ni doctor ni ehia atwetwe enkomo owo eye clinic eni ni pedwane ehan enti wani tutuma senkim aka ni pedwane nyina edwani na ye kokon fa Jubilee Hospital wo eye clinic no na wo mo enhwema wo diabetes and hypertension clinic enso ewo hotie Jubilee Hospital ewo canteen a edwane bia opebia wo benya biedi ehwo so akoya yaresa bia ni ntini wo medwane no ehwo tiye papa na insurance card ahudro ni nyina woje se wo de ne ye national health insurance and as a private health insurance Jubilee Hospital sabra wo besom no wa ma apomuden mapa wa achimoda aboabo amantra bridge ne so wa ana wo behu Jubilee Hospital jimeye na fra wo mo ewo 0244 575799 0244 575799 afewu didwa wo ton wade wo won krabia wo pesa woto na ekwa echichi ma so pimpim etie dia eye Ahenkan 93.3 FM eso ye boma ekwa echichi papa aso pimpim ne etire ana etie yen hyehyɛ ya so de kama ya ba ese ye beboa wa ma wadwuma etimi etumponti from marketing manager ewo 0244 290093 0244 290093. Wasugusu ya wutie enyume no nsia Ahenkan Kasiebo over the week. Ewo. Wati, koma wati wasum. Me pachoche wadwin fa 0594 841044 0594 841044 text message and a WhatsApp. Facebook no YouTube nso oze Ahenkan 93.3 FM na wode wadwin che no aguo no mo amayen. Yabekenkan ama adasane na atiebi. Fitijwada besi fiada no ne moshi memeda ne kwesi de manfo adwodwo wo mo ho enu ti ene ya nanom ne ya janom ne nuanom ma ne mema ye won fa asenom ne ya nananom ye body esi nano adwada de besi fiada ye bo akire kakra chese ka di ka bi achi ye fen bompa to bompa bompa to bompa kakra esan ediama no metoa ensem ne so wati wasum kwanchefo penyo oda Ghana School of Law owura yaw opon editudwa na watwemu se Omamu ana omaya yetimi ana babi bia obekobia sempo abadwuma ni bia bedi agro abadwuma ni bia de nadwuma bedi agro abadwuma ni bia bedan suban bia opabia dia
na nya mranim ni lawyer ni da bi da wɔn de mu dem soronko we nam so ɛno nti owura ya opon de atodwa sɛ sukuu ni bi a ɔdentete wɔ Ghana School of Law no wɔn be friase agye obia social media handle wo Twitter account a wɔn bɛgye Facebook WhatsApp YouTube baby bia na nya so mo gya fu nsɛm sɛ wɔn yusu bi mu da bi na mom wɔn bɛ tapo efa bi tapping wɔn bɛ tapo sɛ de bia de obɛye bia wɔn to office na ma den net sɛ de wɔn akɔdi gobe akɔtena back seat wɔn gye mframa jugum no mo monitor ebia ya mane law 5 ya mane de no posti ya mane ade o posti nye na afro ya mane o gentete abem nanim ni enwem se ni kwan so do hu hyem ade bi se ye posti na atean na ateneteno na afi dinyaba omo to office a omo hwe obia social media handler boso ma na kojo banchi akọ posti ede na kojo posti na afro enti ade omo ba ya no nye so mbe gi obi account free ni nsem so ntumi yusu biem na emom se de be ma wo mo ehu wo ma sede de o so mo ye ene de ni kwan so mo ye esanse mranim ni de e so adwuma no ho te na o ye ma eye de ye hwam sanse no krepa ene o mo de dwuma na asem bia ma nso e be frope no nse de obesi ade atoto no e wo se nya mesuro nso e ba mu enu nti ene o mo ba be di dwuma yi esanse mranim adwuma se akwabim polo ontumi nya bi efia odo ontumi nya mranim adwuma so yi ho ne dabi saade no muchi ti saane ma weni na ka ho bi nti ena o mbaju obia social media handle account na o mo de o mani adi akiri na owura ya opon a oye director Emma Ghana School of Law ka so no to ane nsem so say weni na no General Legal Council for so won wa di atum ya ade yi ebeba so anesa enche kurasa de o mani be di asuafo ni na achi na aboa ama wom totoe ene wom abrabo asie wa abre wom ko wie school ebeje abodin se mranimfo a obi nkojira babi nkobo wom dimboni ochina bi owura ya opon ede ne kasa ba ne wie no odi nsem ni na tudwa wa abra na wom ma asukufo bi wom mo dibre ya wom tunsa frempinfo odrobi wom de yakofona hye wom nsa ena odi sansem ni na akotu dwanti saabra ne namranimfo ni na asuafo ni na oho ti wom na jigu wom asuma kasa ye ntie bi. Everybody has to provide your social media handle. We are going to look at it. You'll be monitored in terms of conduct, and we are required by law to make recommendations. Elsewhere, each and every one of you should be submitted for that check before finally council has proved upon satisfaction that you're a person of good conduct or good character. So we don't want to stampede you. You are going to reapply beyond the past. You are going to reapply and submit yourself for all the necessary and legitimate checks. Whilst we are doing our best to ensure that as many of you as possible who want to help yourselves go beyond the stage you are, and we are succeeding, it's of no use if you are qualified to go to second year and you are told that you cannot go because you are a person of bad character. We a director ma Ghana School of Law owura yawo opon na abusia na watchim wasu kopie mu ewa eya atoya atifidumantemo Western North Regional ene nananom eni penifo wo di dwumadie chenchenche bi hihya so pa no wo mu chemu se galamsey eji wo mu nsase galamsey ese wo mu suo galamsey ese wo mu kwaye ntinya de wo mbetna saye hwehan wo ma ka kwakwa esa de hye wo mu tu galamsey no wama bubu nyegu wo masumo wo timpo eso odogo bi nu abe enti sade wo bepe kwan fufuro bi afaso na galamsen wo matimi asia no enti ukopie mo ewo ya dade so a na nanu matena konwa wo mo ewo hwane ne wo tonsa egunsa papa efra na nanu abosum se wo sra wo madam eso wo bibia wo nima galamsen wo beba betu bi ewo wo mpotem ho ayo wo madwen se wo se wo mu so ni wo nsase no ene wo mu jai so wo ni akono ne krankwa ehya na nanu nsa na nanum fam oni akonenya hananom ama nsiye papa se ne be ya eno be ya san wo so aye disua de ama de hye wo mo akanyina wo ma manansi wo mo to so edin sama hodro atudwo wo mo cham sa enamoya wo matui wo mo pese wo mo so agodro wo potem wo no mo bon wo ban wo mo nsase ane wo mo kwaye so no wo mo bon wo ban ye papa fei wo mo hye kuntu ase na galamsey wo mo tubi ebi tisa aban mu panifuo ane emra hyebedwa
chimpanyinfo abankra chimpanyinfo wo mo opotemu a wo mo sutu galamse ni nyina bi no wo mo jai wo ehye nananom ensa Yehune sa na yakoma krate na yewura ho bebre se ba sa na kese nsuo no kura ekunu sunsun afi yakofam kura yenya nsuo enum ho yuram ho kokko no kura egu so no wo se bi kura de gu mahinum gu a enye ye ya ahomte tumi ne mfiri ensem ene na mmom ya adwene ho se ampa ti ahwe ya nsuo no sei ye nso ye ho be kire ye ti na ma enne ya be ye sa adwuma di we se ye ndie ya ye ho announcement obiara oye nsuo so adwuma no wonya ya da ma mele we abaye ndie ebi nim se bi ya ye ne kwa yidi agoro ye duabo na ya bo no wo be ye nsuo no adwuma no na ye sie to odwa no no nsuo no so onya wosa na ufi asase no so kora wo afie so be dane no nsuo no so onku ahemfo ni nyina assemblefo polisifo wo mo ka ho nyina na ya adwene se ampa wo mo tu na mo wa intimi ye na nanam so tumi no ebretumi nyina so yetie de nim se de aye dase ni biara wantie no be ba no obinya susas bone ya bodua so obuma wo nsuo no so no nsuo no fa ne ye ni dwan abusiani aye adumhene awo wadade so atoye atifidi mantemu na naje chepenyi wono ane na yetiye no na yeye na yawie over the week Kasiebo no na otwumu asante mantemu oko asante achim north mensi numu akonongo beto mpeso so konongo kaya na konongo empotema krobi ade anani krom MA basic school ai won mo na wo mo che school no bobre no epono ne entoku etuetwa nina atutu asese basa ye tuna jejamu choso medie obidum ya ma bibia maintenance e besiesi ade na ma na che no haye pa entabri bia ban mpo ye bibi anangwankwa bi becho bibia bonsi atuna sarama ye nsiesie ade nka ekoso ne esiesie na nka che na nso de antisenti bewia semfie kuma bi ntem na afia sen sugu aban tiri so ne esen sugu ankwankwa dwuma ekoso ne esen sugu omanfo ankwankwa boabo nipa ne ha omanfo san bi ana asi ewa na ne krum sa aban sugu ewo no mo epono ni ntokwa ni na asenti womanfo wo ekrom otitu ni mabru no wom so munim so mkodidi danyo edwana adwa honom no mde adane agana bia na wom kogya omnan saa na we nam soma atichafo headmaster ene school for ise enam so beye bosome ba akukọ bosome mienu ne mienzani no de bia wom ko school a wom pra ti omanfo to agana ya ansa na wom akotena de masua de na wom se afidie enough is enough abroso eno nti wom tuomu gu monten so na wotwe mu eyo ye chedi tia ajanan ewo mu school adan odumu yentia school for no se de mani abre no mawre wo sama wom de tuja Gabi ebe bia no man teachers want to go I thought be 15 times ni I ain't been sure that no Patrick ba classes no e ka de coaching ba ni ko jian so pa light ni atiro no ntosuro esra ba so omeboy na omoye windows ni na yi no nti omututu man a omutimi ni bi da omo ni na madam akasa sa no buafu amamu nchira de bi eti no ye kwa nkwala no kwa ya ble afuno ye ekende ya kedi ye demonstration ke betimi de asuade ye je ye adusua ho ni asa ya da agina mkom na ye demonstration ya ye na ye simply for say omo de omo support ba be boa school no ama de ye enim say e be kwa echi ye se Ghana ban so mra meboa na demonstration ya ye hu so faso kroma ye tini bompenifo na amane omba no ma behwe na omukọ for the past 1 week ni ye nsuade da primary for mutia bia sesa no musuade ye stress omeboa ye ama adisuana konkan we aya sianfo nketenketen fitikeji eba primary ekọ JHS ana ukwo no musu atum se emfuturo pa edin futuro ayi kronuma tutu basa atum se ana ni kronfo mo bre pa eno mu na tumu agu monten school fo ye ye chemfuturo po mu nnem mo na ase popra so mo hwe aso mo kwa hwe ena teacher fo nsi dim adentia nipa da sani anadwo no akogya ne nan agudan a school fo ko tenemu sua de no tom ko bia o mo ti nipa to agyanan ansa wo ma kwa kosua de eno ena o mo ye ho ye kire se de ekoso no wo mo mpe na teacher fo no so obi beka se we dey intense teacher for pan ye demonstration teacher for so ye demonstration say wo ma timpin for to agyanan a wo ma bre senso nkokora o se nkwada o wo munim na zo ma bre wo mo so kasai
Choboy. And now no pay say na ha no man nya bibia se enybresam aba. For the past 1 month ni, de bia me na me class of ya te toilet saa. Ya bra fe kwa ya bra kwa no so my day. O ma bra, o mutim nya day. Ente toilet ni bi. Enso e de so na ye stress e wo se mpanifo no me day. E be bibi bua ye se windows ni doors na asese ni nyina. Si etimi be ya saa niema we nya day. Entimi enkoso. Sini Monday ya ba na si ho anya be pra ye na ehoro ho. Tuesday no masa akwa si ho no mo. Wednesday na sa so si ho no mo. Itakame say si ya pra adabeche na masa ayo. By si anyenye na hwede na old one be si ho no mo saa. Moment e be pra ahoro ho no mo kama no. Adabeche na foforo san so ye dey. Esi ho no. Iwe school asi a light ba ko pe na wo school a. Se obi twam ekura se wo ko ba bia light ba ko pe na wo. Se obi so ba beta kura na e be ne din. Ko nipa ba ko se mienu mo beta. School ba bia esu. Se obi ba na se unim nipa ne kura na nya de se obi hu no. Light ni ba bia nti be se o me provide light. Enso amaye na o maye light a enim se say nipa no enso ye ye fam de betimi a che. A teacher for say wo anani krom MA basic school a wo Asante Achim North Mensinum Konongo abeton peso so ewo Asante Mountain mu ena wom so ede wom anu disem tu dwa se nkofo gigeje wom na wo classrooms nti wom yo ye kyeretia se aye abroso obi nchi a abroso nti wom hwe enya na time Abusia ye de si wa dwentre ana ye de eto asonti meme hyase every SMS no nana serebo e de aba ana wo chese Democratic People's Republic of Achiase wamo na wamo kase no chemse na mpani na dan kwa kufuado wonimo na wonimpa sese hogbachocho no kokopie mu ase ana ebesi nye enti ana wanko no enti wo shada pa no so Baumia we. Baumia besin kona na wasi hruwe. Baumia besin kona na wasi hruwe. Ati nana unse. Ai wana kasano. Nana serebo. Nana serebo se. Nana do hu so ko. Ombe huru no. Ogba chuchu. De besin nye. Ogba chuchu za fashion na ombe huru no. Tino se baumia mfa ngo. Na se baumia ya ajenkwa. Enti no mso be ji edu fonko na masuma no na wine cry no be kwa mami enti na dre Mrs. Mami akoja mami yewro na shen monyam afeka de mani na woso na nasirbo won wasama ko baba won ma ye twanyo na mzi na wine cry na masuma no na wine cry no be kwa mami Tina na dre Mrs. Mami akoja mami eniwo na ba setam wakoji ho asha mi atare pa mami modin fufu baumia nana do so huade huade se ade ba ko ma o yes special pa huade bi besi o yes ne penint na so wo behu no akla wo gina wo fruit akra wo ampa yes otuwa na ohun ya na se na penini hwe kra no wabache na do ba ya che ti onim bibi besi otumete me na me nko oti se aveja me ko ebe huru me ba mi akọ na so ko e nyame anim ni kro na anodin eti nana serebo dia wode eba ye eno no wode free Democratic People's Republic of Achiase edin foforo eno no mame entwa so we amfa ne din amba wose ye mpanifo no omudi enim na ya wo mu kan hu se ye Ghana fo ye kasa ni twi ni to amukokohia no wo mu kansem bi wo mu to nkra ya wo mu katwi na brofo no adoso dodo aden ana wadba ni din ama bebi odi so amantimate waso we so ade about sikweku ni akua mu bo adwumaden ye frene asante nti wo chia akosu abuedu ama ejewa ne ya adakwa ya dance papa wakasa free asene ana wadene de eba yo abozege the best in the east ampa we so ade Kofi Isaac wadi free achim abenase ana wade aba wasi ebo adwumaden ankan fm ye boy homodin ye papa nyankopon enhira ye wo so nyankopon enhira papa wo chia ne sofo Peter ene ne yere wo munyina wo United Faith Tabernacle Church ana wade ne de enso so abantima me fa SMS no ensine fa Facebook de ento aso Facebook de betumi bo de abanie
here. Se betumi aka ba ku mienu bia ama omanfo de omadwenche fa Facebook live a. Na Facebook live no answer na mekokra no. Ye fro Kofi Rita say o tie papa share live nso. Na Kofi Rita small kan nan say oda womu a womu ko ja no ema no ko ye ne nana ayi ewo ayi ayirebi oda womu ase papa na yakase no so odokase ne pa enchankoma ne nanfo na chitai for koja Kofi Rita the only fitter o sit town you might think say oye bank adwuma you might think say oye adwuma e assembly you might think say oye office adwuma na so bekon na Kofi Rita eye fitting adwuma onse adwuma bu honma na oye den a ho be fi na fitter ene so betonku be ene edoso bebre ti so betwi anweaka nyuma bi sa na oye den a ho be fi yes Kofi Rita no ne section no ne field nso no na moto nso de obeyen correct kura o ko MTN for baby a Vodafone na gu no office na won mo na he na che baby a be ma nkwa ho no Kofi Rita se mom kuja ne je ne na ye no nyame nhira mo papa be ma ode Rita na se ode musunku Kofi Rita da se eno adwen kire se wo tie nya ode chance abefem afobro nyawa we crackers ye boa seniority o say good evening to you senior ye tie mo papa ewo Chebi Presbyterian College Education ye da so ho ono so abiem ku ha hwe live on Facebook na wasan to abasa Ahenkan you are the best in the east God bless you ye bua seniority o hwe free Chebi and asande sadwinche we ya aba ye das papa se wade atum e wona na do krum ye no Docas kwachuwa se me mamajo Ahenkan news steam you guys are doing great great job God bless you all Docas kwachuwa ye das papa po anfa ba bi ode adwenkyere fi e bai anka ho ankoma foster ye hu adwenkyere nana akuama aboaten Ablikuma Central Dr. Baumia is coming wonso ye hu adwenkyere no Adu Isaac say hi good evening Ahenkan FM mu ye the best ever payment team Adu Isaac ye das nyame hira keke kaswa keke kaswa ye hu nso adwenkyere no ebrinti ye mfansia no mu sei na ye kɔ ebebuo ebeto aso enebe no nyasem kitwa ye producer enwumre yi eye Kwabena Akim achem asubuade hye ba ko pe ene ohwe na honfasuo ni pa as a blue mine hey Akim so anya yi nti hwe na honfasuo no as a blue mine pa on de ko Facebook live on producer yan kafra me chane na anti adwensia na kobike seman seboy ene so ohwe na honfasuo ni pa on de ko Facebook live ni YouTube ode ekọ but onu ye hunanim na ze different cra as e ho ofese no ana course me boa abusia o hwo no so na afaso na afaso na asaf no fi gringo when clip no mu o fi gringo clip no mu e fi ayi Jamaica eni Mexico aba ti o hwe ko bi ke dress now o se Mexico ni pa nyame adum na hira no Mexico asase so wa bie pig farm emprekufu onye empreku nyame hira no papa Billyman technician on duty Ahenkan 40 enka ye me kwaku enin kusi buadumene mame akwia janewa Kasiebo nesi yesi achiamupi yamamumo ni tie adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu se that's right Unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre Unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product Unisam cement ye obotom na pepa mu die na so obi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so wo pe Unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha ubekwa some cheese enterprise yawo amantra yani Dukes filling station enedi enhwanimu fly 0243 583 190 and 0540 659 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise enedi aba achim dan amantra yani Dukes filling station edi enhwanimu
Jack, mama ne wundi nkomobi. Wonim say Chrome hardie. Se ban say yam print entade papa pandia. Eye Color Studios and Digital Embroidery. Ani, me say Color Studios and Digital Embroidery. Now ti, samoye jumekuo bi, corporate institution ana organization bia. Mo pese mo printing entade. Mombra na yen twa mo yopo. Na school crest, church Lacoste embroidery, school Lacoste embroidery, fresh taro embroidery, police uniform embroidery, cap embroidery. Eche na ya twa wodi agwani kama. Sika pe ho adin. Inti men say sika obi bia ho keken. Ya papa preko. Afei, sa we wedding ana engagement. Open save the date pictures, pre-birthday pictures, picture framing, passport picture, ana event bia. Don't suffer if you say ye professionals. Ya wa kemoda, Liberty Transport, opposite Kenno Pharmacy, Abronsana Sepen. Press 0245 276638. Mrs. Subien 0245 276638. Color Studios and Digital Embroidery. Ebema woni ajise. Abu Ziggy 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. Adinche wa chim da manso across wa subu abranansi kotokom chia chim anyase odankwanta ayrebi jadem dwaha so drawisa achiase achim asane batabi asubu a asuoso anamase across asanteman kwama kura ani enkuro to a atwa empatam wanyina shia bia obia tie Abu Ziggy 93.3. We are the best in the East. Yawo achim abuabu. So pesa wenijia ti Ahenkan FM. So penijini Kasiebo Ahenkan FM. Don't touch you, leave it right there. Ahenkan FM. Leave it on 93.3 FM. Ti Ahenkan FM. Best in the East. Achuma owabu. Ti Ahenkan FM. Ti Ahenkan FM. Ti Ahenkan FM. Any Jenkwa. Radio Papa. Abu Ziggy. Thank you. Ahenkan FM. Ahenkan, it is the best in the East. Ahenkan FM. Ahenkan, it is the best in the East. 93.3 FM. 93.3. It is the best in the East. Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. Radio Papa. Abu Ziggy. Thank you.
Chira media kozise Esumuba ye boja Baby araniwa Bisi ewa boja niwa Obenya nsafu ye bonobe Na yankana se Obenya nsafu ye bonobe Yankana se Obenya nsafu ye bonobe Yankana se
abusiafo mo bibia ajo yesam akwaba biemo de ba agye atum kasa video so ahenkan edroko miensa echipo miensa enanso ayo obo ade ne pe amode yankwa cheye wasan amaya san besi nkonya de a na dwumadi a ope na menso mepe na obibia pe ene numere nso yade besumu na dwumadi no ebia afei anase ene da oditi sa dwumadi wei wunimu da dwumadi no eno ane se ububa menso mitibo na abusia se dedi kan eka ye no meminda bia ene di dwumadi ebesumu wo bra no nso abo kosi se ne ngotwe so ne ya sorry na ene die abusia se dem di kan eka ye no yede audition akọwieye yede audition akọwieye ene ye behye round of 8 no ase se kasa round of 8 dia no ani twia aye knockout stage knockout stage etiye nuano ma ye no musi nkete aye audition no na nyame ya adoma etum enya enipa maako enwotwe no abusuan etena se no afei ene ye be form mienu na enei ena yede group a edikan group A she asiye na dia wane se enuanom a enei omuwo group A ni mu no na ye de omo hyase no omo hia pen ampara omo hia pen ye bra Obin Steven ena ye bra Kwabena Prince achim abuabo de hye kronkron sa enso ena ye bra Obin ono nso eye achim dan de hye kronkron coupon ena owo enti enuanumi omo hia pen enenso omehwe abomu o na se dedi kan ka kire wo no we week 1 na watwe edi kan ewo run of 8 ni mu run of 8 ni mu etinu se na edi kan eka ye no ene ye pese ye bonu jasu na enei ene ebeyi mu baako wo abedi kan no na ye do asi nchen na ya san de another group so aba saa kosi se run of 8 no ebeko na wiye na ye dede saa ina enipa enan na enan no echi no so no na ya san atwetwum mienu saa eti yebeko no quarter stroke ana semi final na ye wi ana ye ko final stage no na afi ne ye de akọwie eye December bro na nima na se bro na bosumi nimu eti enei se ne di kaka no eye week 1 na otwe edi kan week 1 no eye group A eye ora anase yenua berima Obin Steven ena yenua Kwabena Prince ena ehia enenso omo san ebesi akan no na yahwe nia obetimi aka ewo akansie nim esanse yenua no mahia enen ye behwe obesie hwan ena obesoa ahenche no enne no obetimi age ne ho mena na otimi aka eye akansie ne mu eti abusia ye maamenom ye papanom ehemfo nkronkro mbofra mutie ye no montwuma konyan na momfi masum na muntie nikudem yenim se munina ye ne mo na edi dwuma no o wa ha uni ha no nchese onkan ye ho wonso oye supportive ayi ankasa eti ebesremo na monso ma etin motie ni yi ama de betofom bia no monso mode mo support nso so aba eti ene steda midi kan ye no ye nche esanse monso be mamo akonya na monso mabowremu eti dikaji ahomatrofo no
eto ho ma yen 0201 944 485 0201 944 485 ena MTN so eye 0554 820 910 ewomu se ensisa kakra ba mu de nanso saa pepepe na yose eba no eti se ne tie bia no yebehu na kwan eti ene yenuanom a omapram mutim a omo besi akanse dem di kan eka ye no omaya krado ewo studio B eti yebabo rura ho na ya propru yemunemu na ja ye de ahye so na bejafo nso so ay krado ena masrafo empanifo nso so ajomo chacha mu edomonu nam abeta adwumade na chi saa enso na me judges won nso so a omehwe se ade no ubu ni ye anase oye den ene won so omobehwe akenkan no so no ena omo nso so omohwe kan se emre ne so no ni nyina so omaya krado eti samre meko studio B na ya akotwa so ewo ho eti ora aban memakwa ba ya enuahu abachompom design ya mi adum na so a adum wo hu ye mobo ya mi ase ene eye run of 8 then na woka odumadi so kakra meka nse edika no mechia ahenkan atiefo ina ene empanifo a abrendo ina omutie edwumadi opani anane ba bia wo bia no meyanto ntie se ohododo yakopon ede ensa yale o ba bia ede wo bia nti mpanifo no ebredu se ububa mesomete ba edwumadi no ede ye hyase tinananom ahemfo a atwe ho ahia odam patam ha ina no etie enti menuanu a ene omo san ebegine akansie kakra meka se abendo ina omo hia ebe no ebi tofom na ye nsisi ede mom enti nene se ebe na obebunu se ebe no ba wabu ha ya nsisi amawa no se obunu se wamu ne ya ye jefru nsem edi ka mo hia nso o se bebi ha ye bu ha ya nsisi safi na mo ba ha dia ende na enonko wode mo hia ha pen ena ebe bi wo so mo ankasa mabu ya nsisi ede amamo enti se na mo hia yi ya me adum ne se akansi ne kwa wie a de obedi nkunim no ono na ye de ne ekwa kogina ho na da se na efense meme nda se da ne pepepe ya san ko fe nipa mienu ai da ba begina no mo so ba bebu mo be no mo se fa fa ba kon ai da afrum na se de mo kọ dwumadi ne awieye enti no enuanu mo ahie no ma bebu ebe no kakra meka akire won ne se ebe bi ebe tofom eye ebesini eye ba ye bu ha amoamabu ayatena mamu no se musa bu sa be na kona bra bium eni ho ye beje afumsem kakra me wokana no yo eti abidafo se masuma o ya masum pepepe eti ni senia kwabena esamu akwa babiem na mbom design kasa memem na ena unu nua mohia pen ene ne obesese menka se moja yo se dadi o den na hoka obeju wanum kakra na ebujae na no ampaya ebedwa dwanso a ebe hihye ni bibia aka bibia we rado sa bibia no asida ye rade dia okay ora onso o kan dai me de me kan se nyina no onyame ene eye ohene nti akansie de eye de ya ba ko be din kunim ba ko so ebeto efom nti otofom ano nche so we ye no enu nti no de besi bia ye onyame ehihye so de me wo kan no wadu onu ma wie ma wie de odafo odama betia no sa okay mate etina senior eye Mr. Oben Ekano asem Mr. Aban asemo Oben wakamenumu esie no enti se no de ayi anhyehyɛ ya ewo ho no eda tumonimu no munni so emayen ena sini so adwumade ne so atie no sa pepe ene tie eti yen start sine etie no
me yɛhwɛ sɛ me mpanimfoɔ nso ayɛ krado wɔ ha ɛti no ɔmo mo hwɛ ɛyɛ time no so no ɔmo ɛhwɛ ne yie ɛna afei so ɔmo hwɛ akenkan no so no ɔmo hwɛ ne yie ɛti na yɛwie ne deɛ ɔwɔ sɛ yɛtoa so anase yɛnhyɛ aseɛ yɛnhyɛ aseɛ kama ɛti anuanom nea ɔhyɛ aseɛ ɛne nea ɔtoa soɔ ye matukasa 3 seconds pa away na no sa eti senior etia no sa pepe eti enuanom yato jumala katuwanete akatate na ya yanso daye kosi ni pitrim ka kumia jini kwakua nu akokɔ ntwiwa tefrɛ ana ama akokɔ ntwiwa na ama tefrɛ ansa ɛwɔ bedwam utamfu bia wasa ɔkyea ne pa saa na adwen nye de ɔpɛ ne sɛ ɔhugya so firi wɔwɔ wotwa ne ti ade aka yɛ ahoma ufiti prɛko policy amogya na ɛba ensuo kyɛ toa mu nso eyi hwa nhwɛ ujina mpo ano nso masra kontoa ne pɛ na ahoma so no kon unim dua afo banchi dua ana wonsa chi bɛyɛ ɔda nte sɛ wonsa yam twenanim da hɔ ayɛ mmɔnkyɛn ana ni ntonwi nso abɔdwesɛ ɛbɛto ani ntonwi utokusinam na uche ɔda wɔnam fliw okusi ɔte kwantimpem mu onya kukudu ana omlikatuo kotokro mienu hia wɔ soro baako pan ana bibi nso ɛne asobo a kotokro nkasoro sanso na udi kokoti kwayi a udi kokromoti kwayi so to na gya akwan ade ɛfo ɛwɔ soro a akyekyedeɛ ntobi akyekyedeɛ sɛ nsa kɔ na nsa aba ɛka akyekyedeɛ nko ɛkafare fanka abo akyekyedeɛ na di ka fo bɔfo kane akyekyedeɛ pɛ no mogya dodo a yɛde nsuo na fila utwa nsuo wi ana so ɔda nkyɛma no pɔ dɔfu di apa ne epia no sanso na dua bɛn na etwie sanso na kwan anomabɔn no yɛ ni bo wɔ kwan kyɛn edua dwamafo na ebutɔ kwa mu ahomatenten na tia okobi sanso na akokɔ abrabɔ enye bɔna anka akokɔ ɔbɔtama sanso na yɛngyina yɛgyate yɛmpo ano ne ati yanuam aboa na ntwie ni su na yankwase su na su ne nam nyankwase anam sanso na ɔso tɔfom abo bi abo ni bi achacha esi na ntwie akyi esi wadɔsradeɛ ne so si nipa akyi esi yadeɛ sanso na tatia ojan na so betwa bibi asen wɔ so na wada sɛ empani to san ɛkɔ mabu edie mu bibi ni abubondu anka betɔ kuma ama no ɔbafan sɛ wɔyɛ woni na so ne to na ɛsa kwanche samampo mai wɔ ho hyɛnhyɛ obebie mu awɛ hɔ nko a kwanche bɔdeɛ nso awawayɛ na ama na nyiye sanso na msekan no ukwane nye kontomle abofra nso skantia eje ne ho ɛwɔ abofra nsɛm abofra wonwa no mo akyekyedeɛ abofra ma ne maame na no bento ampa ne to da ono opani bɛko na wɔ widiem enye de koraban tv da enso ni tui sabi bodanfo abodam kora no nya ne bɛma ɔhe a wontia futuo ne ntoma etia gyanan sanso na so wɔ ni bɛgye yɛsen sɛ obedu ɔhe sɛ wo se bɔfo ka kyerɛw sɛ ɔtɛkrama yare nso ayanyi na kyinye sanso na de ahu bi pɛnti na bɔ asra gye ne bagwa no yi na ni ato nkyɛn ekuro bi wan so ekuro bi toa so sanso na ohiahia wa so botom kwan awa hwɛ aboa tɛfrɛ aboa ai aboa tɛf sanso na ompa boa tia onante esesa sana aboa kotere ni animonyam so ɔda ɔhia paka mu sanso na kotere sɛ ma okura dura hwɛ ne ho nam sanso na yɛmfa kotodwe yɛmfa hwempo aduro ɛmfa nsa kotodwe yadeɛ sanso na ɔkotere pa no ɔkotere ondin sa wɔn sɛ honam aboa pɔnkye ɔse ni wuradan ho no nsa ne ho nwine tutu sansa faade a wɔde kyerɛ evifre te aboa pɔnkye na so hu aboa san ne aboa sansa wɔn sa wɔn sɛ ntɛkyerɛ opɛ wase kɔn ho tintin ahwɛ anama na bebia fie ɛbɛboa berewa na efiri nano nankyewia den tuntu na apata buba berewa do konso na ɔbɔ ahina ekuro bekum krama na to na pampam sanso yɛ de krama ho ɔfɛ na to no ɔkrama so odi ni wura chi kwa bɛso anya nyansa na ɔkɔnom na emom nipa ho dontia aba na da hɔ no ma ɔkrama mɛka me ɔkɔto so ɔkrama si apata so ana nipa na tam ni si hɔ abla ananse wɔ ne ba ntekuma na ɔdɔ so na petu ama no sanso na dua ntekuma ananse adi awuo no ntekuma ntrase ntonko wasampo bi sɛ yenkuma aboa no didida piao ububa yesu yatibo enne bɛ enne ɛnuano mo ntoa so sana pinche nsuo hu so a na hu so kɔtɔn ne bom mu wa sanso na wansan ne hwe kwa no Mr. Ben u pinche nsuo hu a na hu so kɔtɔn ne ɔkɔtɔ ne bon emu wa David sanso na
kɔtɔ yɛ bibini ɔkagya no adane buroni saa so na akɔto sɛ aboa tete atwa nsuo a na efirimabaa aboa tete ne nsa nso lɔtɔ so nyankopɔn ɔbɔ ne manefo saa so na sɛ ekuro bi a preko nim bi aboa bi asɔre ɔso wadɔ sradeɛ saa nso na wobɔ kɔtɔkɔ ase a ne nyame na ehwɛ oturum wobɔ kɔtɔkɔ ase a ne nyame na ehwɛ oturum okay sɛ saa so na ɔkɔtɔ nwanoma saa so na aserewa wo so agya nkukusu nso a ne to ɛpae edua baako gye mframa ebu aserewa mom tam kɛseɛ nso etu ne hwe saa so na edua baako ntumi nda ne kwae aserewa sika suo na de ɔda sika kyi saa so na wokɔ so aduro ɛkɔgye sika duro na akɔ dɔben kɔben ho na akɔ yinkum na yankum na aba wachi wosan ba wachi ohia kuroma okuroma no piao ububa yes go ora ben kwai saa na sɛ woyɛ kukukuku kɔ mɛma kurom nso a yɛde sotoro anagya wo ɛnyɛ bɛ aboa saa bla biem yɛmfa kukuyɛ ɛnkɔ mɛma kurom apɛsɛ sɛ bɛ didi kwan wa saa nso na ɔmampam naso asi nyinaa yɛ ntontom ho ahintia twanso wi accident kyɛ mo ati kɔpɔ dawuro mpomare na ɛnyɛ na ba wotwa so wi aso dan kyerɛ ti kɔfo me nua bɛ mɛyɛ bu ɛyɛ bɛ atɔfom nti wokɔ sɛ mu na mo gye di sɛ bɛ na atɔfom dawuro mpomare na ɛnyɛ na ba waje atɔfom waje dawuro mpomare na ɛnyɛ na ba so se akɔmia sisi a ɛnyɛ nɛ ɔkɔmfa no kya blɛ so hwɛ ɔkɔmfo a nakɔm asampo no na ɛnyɛ ni ntwa ho mframa mpusu dinsin kɔmfo bɔne a watena yalefoɔ ho ma kɔmfo pa bɛto no nso yɛnyi ni mu panibɔne na ɔhyɛ ka keep yoto hwɛ aboa nantwie ne dua anka ne nsɛm no kɔmfo ɔde kɔm na bɛdi ne nsɛm na he pani ɔtrɛ fie ma akorawe na nka na ɛka na nkawefoɔ ka ho magyina kɔnsɔnkɔnsɔ ɔtɔ twotwo kotwa mansa tuo ama kwablafo anyimayɛ na ɔkotrɛ taaba ho na mede abaa waa na afei na ama mu ɔpoyafo piao yɛgye mfiri nsɛm sɛ bo bɛne biom magyina kɔnsɔnkɔnsɔ so atutuo ama yɛanyimayɛ na ɔkotrɛ taaba ho ama mede abaa waa na afei na bɛma mu apiafo ɛtu na woto ma aboa ban metobo mɛfa ene aboa bia ɛwɔ aboa de bubu saa bɛ no yɛsi medina nkɔnsɔnkɔnsɔn so ato kotwa manse atu na bi apae akogu osisiri kobrafo na sɛ na yi mayɛ bakasa no so yɛ ma sɛ yi mayɛ ɔn na sɛ yi mayɛ na mɔkotra taliban na meto ade bɔ na afi na o ma piafo sɛ mayɛ ade medina nkɔnsɔnkɔnsɔn so ato kotwa manse atu na bi apae akogu osisiri kobrafo sisiri enti Mr. Ban tabe we yesie ye ni siesie enti we yaje finisem enti ye fema dabi yaje finisem sɛ wotumi bɔ abɔne din kra anka bɛ de ma sɛ mo yɛ adwen sanete wububa yes yatibo dwan fun so se kan enwanse ni hwe kra no posa ne nsɛm atɔ me anam kan atɔ kwabna prince masa atɔfom enti no eto dwo de ho eba atɔfom sa sanete eti dwo de ho why enti na agya de si wa no why mpanifo wa no ko mekum tromo na ode mekɔ akokum tromo na makodwale sasedo de meja na ode ne mlante sɛ nam ne kokɔ ase uhu trapani nso a osin ni minim ani bɔ a ekotrim saa nso na sɛ wano ɛwa entumi enidi enkɔ ɔhin botom bɔbɔ chichi firi so ase bɛka kyɔ sɛ den chima wa yendi na chini saa na apɔnkyani bewu ama yehu ne tenten pɔnkyani anto hyehyɛ man konim sɛ nso mu gu aholo hwɛ okɔ apɔnkyani kromu a obɛkɔ no akoto afei na akɔbusa konwa saa nso na sanso na wunu abasere so an enda so saa na onsam adin so a yebum ampa sanso na wode sɛ wode ayeye ekɔ ayie nso a yɛde sotoro anagya wo kwan atɔfom sikankan ne sepre nya asɛm a ɔkamafo ne kaka saa na sɛ ekuro bi wanso a ekuro bi to aso yebesi usu anke ehye woma
Sana ekade oni ntoma nkwan so anke ye gro asafoda de ne ntoma tete no hu se na osifila no ana usum bode nso asumkwadu efise won nyina firi abusua bakum chewe ntina kuntunkuni gu fom de a wose maso na sabia beti akokobi ye kwa ebehu nti ne adwekere boa na se de oni besen we besen ya manimo ebe na obu ne sam bra wusi bibi nti adwekere yi ye kwa ebehu nti na ye kyekere boa yenko yepe piao yepe a ibehunti na kyekere ne mo yenko mom ububa yesu yatibo gente na ye ne sai sama momoni twa won se ne ye ko no sa enti se ne ye to aso no sa pepepepe eti mpenfo sa aka baako okay so onim owu a ya hwenda sana petri tobu mu so e ka flagring piao ububa yesu yatibo eti for send here na dwumadie no eti no enye asamketua on send eti eye patu papa ene nso di kaka cho se ne kan se knockout we no enya fe ne yebe nsiesie ne wiane ade amawo ye hia ayente tins ntene no ye ode tuo na se yesiesia enya de a ye de mawo na dedika no momaye mo yensema yenuanum omaya de papa eti abusia dwumadie no edin eye ububa yenso ye ne eye week 1 na wotwe edikan ewo eye knockout nimu round of 8 nimu na ene no se ne tie no ye pe emu baako ne yina si nchen na ya ne saa etene yenuanum ena omo ede omuti aboma ene omusi aka no eye owura oben Steven ena kwabena prince ene nenso omahwe aboma enya semketo atum se ne oma prepa nkasa oma prepe esan se ode toto emiri bia twetwetwe hu atum se oma kofie akohia de akosianda de etebusia wonso a utie ye no yadidi se wonso ufema ba na unya bi etie na dienti a yadi dwumadie eba ne se onse kane no nanka we nyina no nanka oho nanso kwasi bro ne hwenti enti ama ye no manina aye basa enunti enempenefo se sankofa hoi yenchi yadi dwumadie we den ebesomo ama wonso eniema bia nanka orafi ena ye nyanim se okasa na se abebuo kasa ewo okasa mu a ekyese emawano anase ekyese wano ate eti senia ofa edika no ekọ na weye no senia koye eye oben Steven yenua oben Steven onya emano mako aduanan enum momayemo yensema no tanso ena yenua eye kwabena prince a oye achim aboabo de hye kronkron ono so enya emano mako aduanan enkron yemo ensema no me pamcho mo phone no mo fanto di o hwehwehwe ha o hwe studio ha emra eye dwuma ha etifa phone no etu babie be din amayen pia o yadamase mo nsema mo ho enti se ne abusia yedi kaka ye no yenuanom no ede akansie no ekọ na we ye efa ofa edika no yenua oben Steven onya emanu mako aduana enum ena yenua berima kwabena prince oye achim aboabo de hye kronkron ono so enya emanu mako aduanan enkron we kire se ode emanu mako enan ena apa yenua oben Steven ho nanso yesi achia hoyi emuye desin se de sin abe bobuni na se na ode ato asoma me etinu ya wi ofa no ofa dika no yenkohwe se nia de toso mienu a ye de wiewie kura no ebesifa akono eti enuanom munsomai akokon betebete ono na ebi abe sana enkwan ye den so a eta ekebihwe sana so na akoto se eta da bola so embu ni kwase wadi nkwan makona abada sana enye obi arewam so ne etudomo sana so na owo ntasa bi wonsuro kotipo sana so na to ana pe na ahoma hye no kon mabu tofo
Sanso na aboa konkonti ba onam aboa dijensu odam nsuo nani a yese opese ogene nsuo no nanso opese wo hunu nsuo no ne nan na enura asientia ya di bilibi ena ye bilibi sanso na opani a otena fie ema mofrawe nanka no yebu nankawefo a oka ho ebe we atofom ya di nsuonyu ana nsuohye ya di ne nyina dumja sana praye tia nso eti atantan de sanso na wale nyen sefo ne akokan anu ahwe sanso na oso nsuo ansa na hu de mu oduro oba oni ku ne yabu ne yi achia sanso na otia obu abrewa na otia makomasem do pa wale agyae no tu odo afoma no na otu banchima na wondu afise onim se afen kom beto no yo ko nsuo nso na ebo hina yenhwe nyakopon ana egu ahina hu mu nsuo nsuo tɔte a ne hu baabi a nsunsun ade bɔde ho bɛfa nsuo bɛtɔ a mframa di kan sanso na sɛ ukɔto ko sɛ kotokuro nam fom kwa so a na nya nipa na de nam a na bibi na di akire mpa sanso na wo sɛ akwala a obɛhyɛ panin paboa ɛdane na fidie ɛbɔ eyi ni bɔ ho ana sɛ kwaye ohoyi wugina akire a bomutu nanso wura mu a edua bia wo nisibre usisi anansi a usisi wo ana akɔto sɛ kwaye mu mframa adi hu a nanu sɛ nananom na edi agro do de sasabonsam atwe pran o ka sɛ we mu oti aho ade yendi na chini ana do de akokora nso agye pen so no o ka sɛ ode abrewa bɛgye a yenyi na chinye sanso na sasabons moti ado so nso nyom ti pen sasabonsam a wabu achacha ana sanso na aboa chichi yase yenya nkwanta so mpemani nanso ɛhɔ ani epe no sanso na onyansani de kwase ati na sua yie kotoku ohoyi yanhya ne ma ntumi nyina nyansani na asem tu ne fie a obɔ ne po bɔfra da na badase bɔfra da na ensen kɔso ana wo trade for chia su di bɔfra nso wa no fo otofo nyansani na hwɛ ɔhen lepani suma no ɛka nsene nko anka onyina nso awu nyansani na ɛkɔm sanso na ansa na mankasu besini trase na wode asase aka kyerɛ no onyansani ana bɔ ɛpo nyansani na bɔ po entofom entofom ajansafo banu twa ba enso sana aboa ne pekokwa ye ntino ode no twitwi sie ajansafo menu cha de miensa asisie ba ebe we atofom aboa ne pekokwa ye ntino twitwi sie ebe atofom ennuano mo nhya ne nsoma ye se ofa edikan no mubu be pa eti se wa mo ani ama ho so a wa nhwe a ubetu petetu monkoi eti sisi a we untu na okokora place account wona akọ we to form to na akọ just call master one ego we nego to ma jona akọ aso onyansani nko ana so odwendwenfo saaso na wabatwa ɛhɔ ɛdɛsɛ kura wotakramantumi nduru hɔ ukro mpetedi na ma ebika hwɛ ahwene ho ɛte wɔ empanimu a ebi nyira krama pese oyi ni wura yeti na da otwasi buo so sanso na asomofi badwe ama okrama nya dabre sanso na dompa a afri krama no dompa a krama ntumi awe na jamwo anko ho okrama wo so onumisa ne ba bewu a kɔtɔn ne gi dompe no krama nso na chinhwɛ dompenye dompe na chinhwɛ krama sanso na sɛ ukɔ otamfo kromu a anasa otamfo esua wasa ochia ne pa atofom kwala prince fedi kan no we na atofom we na kwala prince fedi kan obusa abe no nti atofom ushempa boa fofora onante esesa sanso na ɔhe a ɔhyɛmra na onni so no ye kye no de ne kɔ baabi a eni kwaso wɔkɔ ɛka kose nko anka ye nyina ye wosilim hwɛ ɔkramoni no wato nsuom ama ne besen ayi ayra na ne kawa nso ayi ato nsuom ko bisa besen na ya afa ma wan ma ne nya oya tafie kokɔ na da bo atrimoden sanso na sɛ ye gidama atusira ye nkataku asɛm ɔkɔtɔ ɔnwanoma hwɛ umu wadi afimfimade ama ye pɛwo akyew na ɔkɔto sɛ nkwala ɛbɔ sikyire bɔ a osimebobi piao ububa yes ya tibo baako umu antintehu otawoto osimiko huruja wan bo ble ya na de na be kum nya ne wanapa sanso na sɛ
Ububa. Prince. And I do baba. Enti ububa. Ububa. Yes, yes, Ibo. Eya di oda be nkuwe de nyane o. Say wa bo be yi. Edu wa ado e bo ebe. Mommy am say man wa de Ububa. Yes, yes, Ibo. Etowra oben akoi. Train wo ho no ma ye mfa kenten konsuo. Ye pipe afase na bosom prada. Hwe. Kanche dinsin, de enti ama antumi amfefe bia mu nyina ye asoye ya yeso esi ne suntia. Ububa. Yes, yes, Ibo. Etua enya osuna ebekunu nu eda bancha akrema na epempan. Piao. Ana yenku dwafo nso ndi dwa. Saa na yengyina nsubonten ho fantafie ho horo yanim. Saa na se yen so krom hia ben so a o yira dwa baase. Yefa mano. No, enisia. Reference call. You fruit trim de German ka de jai na you fruit trim. Hwe empani se yes ye bo wapampam no ye show kom so den. Pani so due matemante. Hwe se ye funu wo hono ma ye mfa de nsie ye sisi achi. Ope beto wo twen no o ye fita dada. Saa nso na abo bia bedi maduane anya me ya so koku an nsa hia se kan. Saa nso na kotu amansa wasisi foflo ana kankane a wasisi foflo ana otise kotu amansa wa pro atete. Hwe abo plako utane sempa na nya ne nante a eye atopan buo. Ekura aponchi ekura akrama anim nu anya de aponche ko ahayo. Hwe empani se opani a otena fie na odi duawa etwi ne se no aya na enkwala susu se ebia na ore ewuduro bi kusie nam kokọ ase a ose oye onsenkani afide yi na ose oye boafo hwe empani se atwitwamne bia nso osuraye yana kuntun ho ya na chia na eko hwe enya pesanam kakra ma winti na mbeso akuntun wo ha nukure sanso na abo akokosachi okasa kire odomochi a ote no abebuom obi bi ni abobonu a ka beto akuma amano abewe atofom abubon bia ose ne ma mewu a odena no bobo adaka amano ada ne ma mewu na ose ne kaka aka ne ho sanso na obi bi ni asokwan so aka bechi na hwonyomo sabi hwe sa osokra onso sen twu Ububa. Yes, yes, Ibo. So mudimi mfento etwo ho sani o kana sa sebe sebe she ho o sebe so she ho yes ade aka ho zia na afa ya mfie de ne Ububa. Yes, yes, Ibo. Ba ma o makọ hwan na mnya turopo saa so na bari mafiri edam bahwemo a sa nya nkwada na yesotro ba ma wonya kokuduro na nya de sabi tefi ade na ede na najo Ububa. Yes, yes, Ibo. Sano beri mensin so man san waham. Sanso na kusia nya doto obehye na no hu nwi na ha no. Ode hye ankon so a akwa edwane. Kukuru ti jaya kekra nsu be jai. Sanso na baby abebeto bia nso ye proyem. Bibia kwa kan papa nje chechire. Baby abebeto bia yedai. Ayem proyem katwi ni yi. Eye proyem Empoyem na se proyem. Empoyem. Aha. Na so proyem dia na se ya pro. Na ya pro. Empoyem.
kwara president bet of my hu et of my hu yes you be ide wa ora oben ora maybe I thought from kana you na say no me refi ora oben because say my be na me buye na wo ka no me ka ora bi wa be na tesi bi wa wo be bunu na we abu na maybe wa gifu nsem no yes bia wo be bunu no wa dinka bu sa be no abusia no ebi to from pa but ana ni nwan ye san ya wo hu ni ntam wo ta na wa ka Mr. Oben Jumede na ye di no ye no obi afan e patro de ye kan so ate ase a eti e besiro e patro abe e kan se e be no e to form a ye mfa ma obi a ena me nya sure se me gini se kwabran e prince ni baby atofom ama ye de ama no me patro enti muntu aso eja una oko so tro ben won so na ye gene ntam so tro me nu mani ha han sana o kasa kire panin so e kasa na bebuom kokko sa kire kroma ye nya ne fe akokko ntu obedwom akokko de kakra na no mu nsuo anso na akokko oben oni no nya bebesele piao ububa yes yetibo emo ensemo mama ya de enti ene nye ize kura ene yebema afrefo no abamuntem elisanse wonso a utie ye no nso no wonso ka ho bi ye do fa idika no ekona wiye eye ora Abin Steven achim da dihye kronkron onya ema no makomako aduana enum ena kwabena prince nso enya ema no makomako aduana enkono na yede ofa etwato no ye yede wiewie krokra no nso eto asoso no yenuanum so guso mo kan eti onso a wutie no nso yebema emre na nso wabeke ho anase onso yebema emre na oso abeka ono ebia na afi na wotie ye unnim eye number ye edi juma no je 0201944485 0554 820910 ebrene so a oso yebema akonya na onso so wabeka ho eti senia jumade no etie no ene eye knockout round of 8 week 1 ene yashase no group A enene omo etgusu a omote omotoso no yemfiri hanko ye na yenuanum gusu a omokeka enoma bomu na yenhwe ne enenso eye week 1 no na otwe dikan no ene group A edikan eba ye no yebehwe ne a obedi enkunim ene eti wonso a utenye no mamensa fa number na ema biem ana bi mu se mebebo number na entem wadaroma je 0201 944 485 0554 820910 obetimi aboremu na wonso wa be ka ye ho eti aboafo no ana se yempanifo no guso omka ka no mabomu no onso mama emre na onso boruramu onso mre nie obetimi so aboruramu na onso wabeke ho kosi se yede ene epacho men frash wa ha o fra na abomoden afre na wonso wabaso wububa yes sister yani ana wadwane ono no asan ba biemu ya na wububa odi she odin bebe ka free din na na ka se kofini mo anumere den awoka yes yeda wasi eti senia
Oda mame mfa afrafo no na momehwe engineer for momehwe me lance mame na say MTN na the MTN okọ strike okọ strike my Vodafone for ububa and the lines in the moekura eti omso onso betimi so apimu eremu oba ye befa o eti mame mfa ene dwumadie no ento aso mame mfa we ofa edikan no ekọ na wie nsedam edikan eka ye no 45-49 nia etwato no nso no mame mfa e producer peki wububa odishe be ni o Isaac atima benase piao enumere papa akoye mo papa piao eti se na medika eka ye no na ene de ase Vodaland no kwa na ye adwuma o ma menhwe ade bi wa ha obenyansa foye bunube yenkanasa obenyansa foye bunube yenkanasa eti abusia ye konum sio kakla ya saba ma menfa ofrefu ye ububa odia so ache ubetimi so apima uram ye befa wo eti se na ma no gusu America no ye de ofa etwato no so eto asoso no odia so ububa mesumitibo anwani wanti ai anwa Anadi amabu apa mko mame fientem edi midu via mesoya ba obi abu baby na ben onchire mu amonyi bre ni dem ka beno o se akwala ka se tropeni a o ka se na babu onchire se ya ti obechim why one trace amonyi bre ni dem enyebe ai obechim eti aha eti leti tam chukuneti why mate enyebe akola kata tropeni o kata na babu enyebe yati yeba okay eti de twatwo no so ye de call na we ye no so no eye part 2 no so no eye mame mfa we no wajan so achedodo okay wububa odishe be ni o ofa anane wen chifu ahụ tisen ye do ba de ase ofa anane ye wi o enya zangutua amen DJ Shabu papa no ayade papa ububa yensia tibo me pacho odise be ni o I from black kwesi mikase fi esem enumere ai papa ba ko no obu baby say baby abebe to bia employee ana say employee ne tini say be nan kasa no nka yesu mpa nka baby abebe to bia employee ba aban so sabi head of form bia beto na beton me fi say mpa cho un fi pe biem e ti mi sra say be no mo mbo ma dia mfa man baby abebe to bia employee to wa un fi pe biem to wa na be pro me sra ma mo fi amfa say be no fa man you also watch o ta gugu baby aya na onfa 7 dan ka o tunu bu bia aya na nye nja hono mo hwe na mo hwe obu bia 7 nyema bia nka ye fura ntama ka aya obu a odehye enu nti se obu ben na se e wo se ofra hontoma ye ma ni fra hontoma me patro de ye kan so atase odi ni na me patro me nchu anu ne ba wabu ni na no oyusu sebe so otie ni ye ma ye a
nti yebesiro okay yes nene man fa pen tama ne me dia sa rendi am ya no nesi yo na Mr. Aban sɛdeɛ papa no kae no sɛ yɛnua bɛma no bu bɛbi sɛ baabi a bɛbɛto bi ayɛ employee ɛma no siesie no wankasa ɛbu yie nti saa ɛbɛno yɛangye amfinisɛm yɛangye amfinisɛm sɛdeɛ yɛnua bɛma no ka no yɛangye yɛde baa no yo sɛ wate enti saa pɛpɛ ububa hello ububa ɔde be ni o apia CPP me kan bongo na baso go mi no na me di kan mo title ansana ya mo title fana one ba ko ya fano kokopotre ana ba ko ya fano ogun twetede ogun twetede ene o kokopotre ni ogun twetede esia kan ma ewiase awoso CPP Etimatmasumo era se era so sama betato Ububa yes do na odi jebe ni o na fi am ka fi jedem enumere mi pa cho kwabra plans mi be mienu to form ba afa di kan no o say akola se o se mpabo afofra onante sisa ka o fa edi kan nim ana fa ta o fa ikosu mienu ni da ba na munyi fi ni yate entina mosmi okuchi ochiri ho no to kwabra prince wati o wabu ebe ne dobro wahu bibie egu ye ne so nti ese ye njin fun sem makate no sabre bi mo ai minim se mi producer ye adwuma no wa ha ububa ipacho odise be ni o Kofi Asante ipacho asa one no ofo man yo yadase pa yadase inifis mame Wububa odise be ni o ipacho so kase finfa Brakwa opani ni ana opani ko du kra man tunka you enumere okay manen ko maye ya de pa ebebi to fom obu say who say the can be in them crane ba ina pa ni acha na nananum no omudi akire na sabe no maji hwan tisa na etisen eja in them crane ba ina pa ni akira na ye nananum eninti ye pase eja no bi nsa je so eja nkun nanto nti se nipa na anje so se eja nkun nanto a na akaya te se busum bi na je echi nje o se o da ho so nti ebe ne sa na te yo ye da se pa piao ye se da se senate no sa pepe enti na eka no adwin de ni ba ko fu tirim Ububa yes to go odise be ni o majem dini ade na bi nkase fi amakrum enumere yi media me fe aboko abasobodo na me de mamu edasi mo ye yamishia mo amen mama yusia ni mapi tem ya edamasi yanso yetumu ya hwemu de bia Facebook nya de edamasi amishia mo edamasi pa no onso edamasi Wububa that's you medishe be ni o yo pasiri mkazi akroso enumere kasana bere corporate so gbi na wati waje face ni wọ́n jí fi sọ fún adama. Why?
Cobra President now was what you said. But ejam bebe ya. Cobra President bro was it after that. Obeba ka say I said Minako. Na bo we serebo. Na se refu. Na se do se kwase go refu huna. Go. It is a to from the more judgina and who are judge better cry on Friday man. I know that some of the people they're 70. And my brother tell say who got to one among could be the bar. That's say he and no bar, no good argument. Never not one time I will watch someone say who got to get a bar. Let's say he and no man, no be a digger. Yes, sir, that's it. Mr. Abba. Said you can say, Cobra Prince, a better a tour from now. You near Barney Fair, or say, say, a better a fair dick and Cobra Prince Bui. Yeah, the tossing me, so Cobra Prince Bui, you know, I see any prince on a yard drink. Yeah, for Cobra Prince, I did it, and man, if it's a ball, say, oh, Bobo. Next, we say go. That roughly jigs go, and one, I say, me anyhow. There's anything you want be the same you va at the horse and mechano. I was a good to be back. You bet you to moon, that's a channel. You best I call you, man. You say, boy, I will say, quite fast to say no. And you go, what would trade a good penny any. In the coach, man was a good now, say no, and from so on. I don't know, I'm not quite said to be through some day. And I bet you for the making me what. Oh, no, what's the American? Said Papa the kind, or say a better form. And the union banner phrase say, where was I would be in the free Cobra Princess. Or say on a yardry, yeah, Famana Bo, bonus, we should go out, roughly go and one watch it. And I must say, the organ womb, as when your master was a goal bit to be back. Let's be the VAR, VAR. I don't go to was a good now, and from so there one. Say to me, you through some day. In the Cobra President or Can, if maybe Yajay, the Ephnism. Sanity, the man and ye. It's up any water, and has a pepper and a tear. Yemfa of referee. Ububa! The pacho or this be new. Achim Asafo. Otabel. Oh, okay. You. And boss, whether that's a pass, the listen we are, Madame, Aya, it's here by Yahoo. The Mamma couldn't say one more. So move and I left someone with them summer. I am a natural at all. For that is no baby or say, I hook a different. And bedroom and no scab, because happened is not a form. And about when I say, we can see no consider than say, Nanopo. And this is not a form back. Yaji, Yaji, Sir, Yaji. Yaji. Anunti na busia. Ntina yaji yeno. Yaji. Nifa kukonchua. Yaji. Eti Yati pa. Eti Ububa. Oh, this year, Facha, what just watch it? There's Bema, they also to me, Jasuche. Amen. nti ebesere mumpu obi a obetimi ebu a obetro atoho na mahwem bi ho na entoy ba obi betumi afre aka se ato se ne ebe ya enfa confusion bia emma that's it pa that's so no adu njire enti ese pe recorder ho enti se na tifu aka no yemfa we e twato wububa
no oba be ni o en fa na kasa free achimodan de hye enumere yi yo dia na you know yo bye bye it is a ye course be ba no ye ka si di course na chi a adaje be bo yen ohun adwen so de e de pa e mo si di ni da chi a be hwe asufra se be dan so ne ya hwe e ti be hwe ene asem no etuen ye ni kejebi ye mfa mi hwe fridge mu course be ba no etiefo mo amo frɛ no ye be srɛ mo mo so mbodwam ma yen na munya frɛ ezanse mo fra ye ntimi mfa biem na yen sɔle dwumadie ne so eti senia na megusu ana America no ye de ofa etwato no ekɔ na weye no ye yenua prince onya ema no makomako aduana biem ye mu ensema no ena yenua oben susu enya eye wi onya aduana enso ye mu ensema no na de koye na kwabra prince na onya 50 enaja ye yi ba ko free mu eno nti ena ye manos 1 etiefo eba mu e de o madwin che bai ampara nso na wo se ye gie eti ofa edika no ekọ na wie ye no ene de twato no yenua kwabra prince onya amane mako eye eduokron enwotwe ye mo ensema no ena yenua oben so ofa edikan ene de etwato kra no ye kan ni abom nso no onya eduokron mienu ye mo ensema no enti sende kwa ye no 9892 ye mo ensema onpa ma ya de enti senia ene dwumadie no esifa ekoye no eye week 1 ye na otwe edikan no ye de eye enuanom a omo group A ebetena ase no ye hwe no ene na otumi se yenua kwabena prince otumi ako ekoden ama wodi enkunim ye mo ensema papa entina etiefo sam ready o se ye sorry enti ye sorry susu no o se ja mo munim kakra kwabena prince na uwie so a ne ye bra eye oben na afi na eye Mr. Aban enso akakra na ya sorry so eti kwabena ye wie kakra mo ne se eye mpanifo se sanku ni sanku bo sanku aben no na sanku ni sanku nso sa sanku asa de aya na aya no nchia kase nkoma obibia nchia kase nkoma FM station anso nchia kase nkoma obibia owa ha bia michia maame ene me master michia obibia piao Mr. Oben okay michia odamfo ni couponfo ni CS asafuma ene odi Ahenkan ene ne papa Mr. Pew michia obibia piao Mr. Aban yo sabre nchia kese enkoma Ahenkan etiefo ene nanana mpanifo a age adwan na omuti dwumade yina ese ba ko fon sign to me nkata yakopon eni nti restaurant say mpanifo na omunim de ewo ebebom no omomode an so beboa ye na adwumade ne beden ebekoso samre odi Ahenkan ba bia wo bia no director yakopon enhyirawo o dwumade kase a odi abai samre ne metu fan eko achimo odan committee 6 Mr. and Mrs. Aban ene me fiefo ina MPP coordinator honorable Apia Sachi asafo medem alona of Lab Chapel Reverend Prince Oseda Nkwa ne alona asafo mayina mosomfo mode hye Mr. Aban ni michie obibia babi obia na me papa baako a wo coupon osi de bia wo de oba omubu bera mu bi nti ma mefa be we de enje me papa kwan empenesis oba so wonya nuonyam wonya to na wonya hofe na se wansuo nyansa sabi wakosi kuma na ebre nti papa me de be we de eja kwan piao eti wububa yes ya tibo
Enti abusia senia daye ekoso ya ne petri yede enenso de no so akona wieye yeda wase se onso oka ye ho na usi nkete enne yede aba wieye eti yede obi ase wa wo se wadaje wo se wo credit efre badwumedi ne so monso so amabeko chiye wodi munim de abeka adwumedi no ho no yeda mu nyina se Nyankopon onhyira mo maako na se kese enkoma ye mpanifu a omodi dwumadi ewei egu apon so aboafo ne dos papa se kase ye bobobo a adaje ebobo yenye na enchia wei enkoma ye MC Fredisco ena ya baby bar ana ya baby bar ya baby pap awo achim anina ase encha kase enkoma wo wen every the producer Kofi Ejuri AJ oso chamu nina enanso na mede hye bi nso edi na woda eye Eunice Amankwa mede me friend ma abena Abraham boy achim ababo hia no free onso mema awoda papa sa enso ena eye yankasa ye worshiper ba kope ukopiem radio biaka odima koten pa eye ngorosraba tiaso enena ne ho kani edi na woda Mrs. Ngusraba tiaso onso odafu wade ni na Ngusraba tiaso wose oma happy birthday Nyankopon onhyira onye okese eti abusia ye sorry so mi ambidi djumadi no ho chia me no edin eye Kwame Asante medical ada aboafo no ase technician man Billy man oboduma yi ankasa nti ye sorry so die ye woni dasene ne mu enne no ye to asura na se ye tena ase no ye yimu baako asi nchen nti Nyankopon onhyehya mu nyina ye sorry so Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. Radio Papa, Abozeke. Thank you. VIP, DKP Production, 2001. Ahenkan 93.3 FM. Yeah. Make sure that don't buy it. Make sure that DJ Fish, easy to the whole wide world.
sense. So I'm from Mr. So me so I'm just so my me absent. If life if you're right, okay, what time will be parents? Maybe me I come with tea, but me answer simple like the 10 commandments. Bad friends, now for bonnie, much like germs. It's not me bomb with defense. Oh yeah, it's a buzanga for to me cabins. Yeah, was hunting. Colonza, I finna win I'm about to come a mid-10s. JSS rap, it depends. His Excellency of Boba Stone, Reggie Rock. What make us such a what figure mount me at stop. The raps, not free, no handbrake, no chop. Money before I beat you on my pickings for chop. The moon there, but you know, the summer I bomb a hip hop. I had my set to go, I hot. Little boom, boom. My cat draws a little boom, boom. Hey, DJ, boom, boom, boom. Aha. What's up, you don't yeah. Next 3.3 Bruta TH for quadrants. Wait, when you know what's this? TH for quadrants. You know what's running here? Oh, yes, you're there. They won't coming to America. Now, some of Ghana, more or less Accra. Sadi, I'm a hideout. Reflex with Shalima. With Castle Mook Star. Show my hand out. Take it in without on them doubt. First, no, I wanted them to say, Mama, fear about say, wow. Say, I'm a woman, me, yo, then it's equal. 4K production, it's on till the break of dawn. And we'll see car, go and buy some. And sign a call platform. Ahenkan 93.3 FM. My friend DJ, Bonatata, Menemedo Fundi Asa, Boni Kuma Sasi, Ebibi Kuma, word up, Pele, Samamenta, Mentumpo, oh no, on Famo, Samamisha, oh no, Shampoo, oh no, Timpo, Samamenta, Mentumpo, oh no, on Famo, Samamisha, oh no, Shampoo, oh no, Timpo, into my family, the first trip. I am the Kenya, rap entertainer. Wanna benya, miss my back on the funky track. Now it's the St. Jack. Gina chain, no chain. If it's a beer, no nyam to pain. Now I check the way I roll my click. Who puts on who me freak? I make you sick. Now I are. Who feels it? Who you 247? I know thank you too. Ana Bokuari. Relax to the max. Now Kenya media mission raps. I fashion like a razor, but I'm a cat and act. I still my rap in slow motion with no commotion. Okukusaku, me bomb saku, or the papa to bankum, me who, cinematica, lyrically, officially me a mega. For Paga to Paga, I put the trigger. Kiss the freaker, think it bigger, like a mama freaker. It's in a Kenya, make me my corny, yeah, wanna bang ya. Super rapper, Kenya papa, midden sempa, Nasaba, where you must sempa, ha. Don't try to be mystic, but you realistic. Who bring you to be Kenya? I just say you're realistic. You can never say au revoir to my repertoire. I got the raps rocking in the reservoir. So free. What the kind, 93.3 FM. The best in the East. Who's the Kenya? Me rap Ototo, and then Mucha, Bogalus. I feel a tell. What's your meal? We are down. You lost a quarter. You wanna know the father make you fake and break your heart, keke. What to me? Me kukuku to me. Kenya, me what to me? Sister say for me. That's why. I bumps in. I'm on it. I bumps in. I'm on it. I bumps in. Wanna
na mi hu ene kumye oh eni te wesi akon oye gam ade minim na pedi eni wo fa video yibo ne baka pa so wenye chokota oba hima obesi ma bra me temi nya o do mi na me nya komo oni me kanye to me shame bra me chambe so me say into pass any ya sabe feel it I want me ani fi ma na me nya yo ate sa me the best share aposke makodi o prep wo no won kanye so yo do we di okoto aswa ba ma sorry oya le benya e si ke pass e wo oya le benya en company du nyam so na di ye le bi da e bi achi go jama ponchi me ne wa le pe chi o DJ Fish, easy to the whole wide world. You mean Stanley? Mako Fred the Braka, I fade the boss that room. Montemeka, Naya PP, my bad show. Ah, we are moving. This up the talk. Lo Kenya, Masalande, to me Stanley, Mako Fred the Braka, I fade the boss that room. Montemeka, Naya PP, my bad show. Ah, we are Anokwa, when we move to Qua, this up with the Tokwa, Yepaja Costo, Kogabi Posting, a Jam Boko, my young bonnie, I, or the French for Bommy Coco, Mr. Mina, got a jago form, and started saying many munisio, that's your mouth was see, Mako for facing and Caracasi, although you, a massive kitty, and to see a move, or be this year, Manu Marco, a saying, Santamania Saba, or one of your mother, me don't be a say, my thing, not of your Babushia, or Kirkubasia, me don't want Homa, or Quia, bra, now me get to see my home, but yeah, or don't on your door, and my minion of them, I read you from me for hot, sweet pie, I said, Nava, my young, one for the master, one for the boy.
be shown. Babakuma papano, babakuma nebano. Jedi kind, osen in suban. Subampa ana a jenjan. Rastaman, so for me pa hand time. Mekano kwe mo pa mo fa me ho time intijai. Kasahari mo asasia ban. Nyame enye tu a giant as a kind. Udiko muti kwa ya so toja wo kwan. Again bone, asamandu ubedi kind. A to dear nyame ne bomb ho ban. Time at the set and I sent 10 times. In time at the chiwa just after dying. And so in Sia, enum and I, and some you know back from my top of my year. Yoshima, Yamamo Kaye, you're the Nadia di Benkum Nedje. We best see you jump no career. Now stop, look, line for your front, nobody for cross. Mr. Tipper Bissy or your boss. One more class and then you know. We na me who did that. Sakura, now check your speedometer. One for the master, one for the boy. Menyo, I swear, Roman father better. Jack, make I give you correct apple. Nyansan, ya the wo, yan concoto. No lie, Uncle who ne ye de. Okay, Coco, any of JJ. Bra, befe. No, no, body, show me, mammy, I would dig back. So your man, some more befe. Bra, befe. One for the master, one for the boy. No prayer, and so was a mechanic. I'm a duffel car and the rata. Your pemmy, I put the anytica. My friend, the bush, and maybe I can in an number soon one of her brain. Now I got me see and I will sit down or bantama or don't name Madame Fubia Canana. My Tom, my Kuma, Mobile, Saman Cassan. Jack Jai, with a train, Nameba, and then some new Nampo Name Pesamica. Yako many chain of Kunibisa, the Jane Juan Namabo, Namitekiaba, and Semno, me be fear to hope, your shoot up on Chenia, or Jawar, Michiano Memen that December 24. Area, Kitty B. Wadoko, Nerabai, Ajin, a pump store, Oton Jane, Kobe, and many more, and Family or Donti, the Semefeno, and the cat to Casa Sande Mekoma Mano, a jump and say you could do a jump home. Then Kotiam. Send me the metal bagging, or the week say to me, or the A better than baby. I swear, Papa, if you are on this on your day, men penny to men penny noir, sound in my major men answer for DJ Fish, you are the best among the best. We must have a head life, Yomodia. Yamodia, off him, one chamber near. Become a dream, fine. One of them just throw gold, run. Head clap, I got you 4 mommy, maybe I start you AKA the Head Life Ninja, Morichiada, Samayada, Palanquala Trophy, Head Life Robert, Otameka, Beshe, Ghana Quartet. I'm the way, the truth, and the head life. One of them, I'm a moon, yes, or knife. But the menu, Maswati, Manu Coque, ha ha, Chana Chia, great Yambuya, Sydney Gusuru, and Bay, what bet you media, Memo Dear, Cosa like, how much did it? Ah, I said the Head Life of Bobby Diamedenda, Jimmy B. Mano, Mama Mia, never. Head Life anointing, I release 90 degrees on your knees, receive. Charlie, I release 90 degrees on your knees, receive it. Well, Sydney. Yeah, what's it? I wish. Send me to the fish. To the whole wide world. Me friend ya tia me dia mia na tuni nyina ya disia dintia oni atia ni me man pia don't tell me loose can be bra na blow fuse o konfo tin kan na tia abuse oh look tamani na ti me cute ya papa me ahoma ti no baako ya taka me atia be cool feelings I wo me me am wo bia tia me sa ya to adu am stop anya sa me ni nyina akọ atia ya madam ko de bi oba me wa ya ni tu ne ko ana no ba ya akwa bia chiri wi wan jaka akoka wa twana ma koti ya akoka wa twana ma koti ya atia pro ya to na
Kibani Oba, oh shit. Kibani Kosa, oh shit. Man komi Musana me poo. Ya yana so ya da. Spesa baba no sa. Kibani komi sa oh shit. Ya komi sa ya me poo. Sometimes Oba na ya so. Kibani Oba, oh shit. Man komi Musana me poo. Ya yana sa ya me die. Sometimes Oba na ya so. Kibani Oba. Man Musana poo. Ya yana sa ya me die. Something I you don't hey for me who's a bird. Yet my one me I watch it. Me I do class when a person laugh for me I swan she go capula. Come for you home for it up. I can't dream now. Yeah, get out. Yeah, was say me wish. Say me DJ fish. Easy to the whole wide world. What's up here? Oba me come so what's up here? What me friend we at me dear me. Naturally na ya this year. Didn't you only at ya? Me man pia. Don't tell me loose can be bra now blow fuse. Or come for team and can abuse. Oh look, imagine I see me cute. Your papa me how much number. Your tata me at your good feelings. I won't be any more baby. You am answer to I'm stop. And your son me when you na caught. I tell you my damn fool. They be over my wife. I am to the fool. And I'm over ya. I could be actually we went jack out for car. Well, Chanama for tea. I am ya. At your crow yard now. I'm a conwa. No, I try to watch now. As me, maybe if you come in and cat. Water, Fabu, no, I wouldn't say my gap. Yeah. Kibani Oba, oh shit. Man, come Musana me poo. Ya, and a sigh, ya me die. Some inside Oba, and so. Kibani Oba, oh shit. Man, come Musana me poo. Ya yana sa ya me die. Some inside Oba and so. Kibani Oba, oh shit. Man komi Musana me poo. Ya yana sa ya me die. Some inside Oba and so. Hey Oba, oh ha jinepa. Yen my one me and we diga. Angela, when a person laugh, oh I'm a sam, my body fine shit Coca-Cola. Come from you, mash ya me grandma, I'm a dream now, pala. Yeah, come from me, say what they may woo, I'm me and you, walk on for me, will be a man, friend, move on me, a killer, big dealer, you know, my fella, and I'm not music, I cry, me $1. Yeah, you can't come for me, but you're money from Eddie come for see me, Buddha, Santala, big back, pull out, no land, tight, the girl, and willa. Yeah, baby, one do it, walk one, so over and I will apply. Power bow, family bow, young quadro, mini bird, men go to Allah. Next 3.3, man, no challenger. Mr. Makuma, Mr. Sumi, me cry. I'm more baby. Maybe my mom will fit out. Some in the never bra. And you will see. Young fan could ask some. This is it, open trophy. Sebi, on your book, I'm on any MVP. Me go one. Me go one. Me did the song. On the time that, that will be so. I said, I'm imagining. I am here. Oh, now I'm imagining. I am here. Now I am there. Mr. Monjole. Mene, Osano. Nimawo. Also, the one that man will be I am here. I said, now from the pro. Mr. Monjole. Take it to like it. Me think it dead. Why am I such a woman? So, I did me tired. Hey, yeah. Good, John. I'm a cup of fish. You prepare me dish. That's the man, me DJ fish. Ha, DJ fish. I'm a menu. So, DJ fish. We too much. Ogo, baga habi. Nigga wongo, yega fage. I don't think Mete Makuma, man. I fake it, Wakadaka, Dagama. Miki Sugu, yega Miki Maga, Akashigi Miki, Kakai, Odo, na, Mas, House Cosby, City, Impasso, Major Radia, Opa, Woman Sword. And then I know the big draw, Nemo, Nia Mutra, or baby, I am Katanana, no sweat, Wyoming, Canada, on the 6. I done him in 9. Makuma Tipanso, I saw mine. On the bicycle, I done him a drum. Such a mapani that done me block you. Mama, Miss Susie, coming to him. Then I go to you. Open shears when you know. Ego me so, Nami Wunya fam, lem, bam, damn. 93.3, no challenger. Mama, no challenger.
will be power. Oh yeah. When you put things on the tree, and I'm here who you meant that dad. Shove it from now. Now so to see mommy and then so Germany. So yeah, when is your one to me, me oh me, me oh me, me oh him. Fish, yeah, prepare me dish. And you more public, the greatest DJ, the competent DJ. A boy my tossum, a kumato ya DJ Fish, DJ Fish, DJ Fish. Bominum said him kind. Wasi, Daddy, artist na dosun, na DJs is so dosun. I want to think about you any payo because any wayo. Na member eating region, me say wa no menya umukana boys and authentic. I won't can. Hey, DJ Fish, you are the real baddest. Ahenkan 93.3 FM. Me too don't want it, boy. Make it again. Missy me too don't want bobo. Me too don't want it, boy. Make it again. Messia. Ogo, baga happy. Make it hoko. Yaga forget. And don't see me to Makuma, man. I fake it. Wakadeka, Jagama. Make it sugu. Aye, yaga make it maga. Agashika make it. Kakai. Ojo, na mascos, hoskos. City. Passo. Nature right here. About woman's one. And then I know what you big troll. Nemo. Nia with you. Oh, baby. I am it. Tasanana. No sweat. Why am I? Canana. On the 6. I don't know now. Wama, Missus, ya kamiti makumeti ya kuro. Wama, Missu. Wama, Missus, ya kamiti makumeti ya kuro. Wama, Missu. Wama, Missus, ya kamiti makumeti ya kuro. Wama, Missu. Veronica.
from me woman with mama for them there. I found what in the second league for fast there. Or guess if you should dance it, or be a pass it, or what that's so, or what you did, never a witness, get me up to see your men as a put up with bodies, what blast in your dross. They define you shine, pretty nice eyes. Why the cause of me below the mic in the ties, it's what I recognize. I'm a figure, even as in the epic, people are catching me, Sabutama, Mayama, Dada, I tap to make you but to us and up a risk. Or stand there as on a mission, or suffer to me, or suffer to me down, or don't be a book, or don't be good at it. Not the 3.3, and no challenger. Come on, without hope, no challenger. From my semester to Buffy, I'm a barrel there, and now you can. Shadi, I beg, okay, we are paying. I'm a me a boss with no flaws. It's me we need to talk. We are done it because I make it happen. I'm the boss. Would you match Uber Bolos? Tell make a talent things for you. I rubber drops. I catch it from we are cotton. Now I'm Papa Naba, so please I beg you. So boss. In fact, in the best saying Chawala, I trust. Jai, see, when you get what we found to me, it told me I do a homie. You made that coupe and over the home. But some me, ask your homie, share Lord Kenya. Grandma start the t-shirt. Me sick of the singer, all the rap musician, what the rapper singer. So look at me and Brina. I saw we never my for you not done yourself on Camu pain to for money one with them want to preaching for. Don't forget step, when you met your and Mudo call Sasuko. I still call Sasuko. Boy, wait, and you forget to no challenger.
Yam, Yan, Guatia, Penumoniam, with Bra 7:30, and never go from Kuna de Peñano, and ya confused ya for blue kill. Yaman Kuna be the wagro, my man Jessica Bayan, with free war, a fake bicycle being young was war, and Master Queen, Yaman Kuna manage on raw. Why was your young pet at the frame from when you made the way waiting, ya made the pim. Made the pim was sense of a film, no cry, yes, to cry, ya him. As I'm burning coolly, I have paid him. Then I hope Nafa or to watch it. I want you anyone, you want to take. I dear Damo, imagine I'm a demon at this time. I'm on fire, some in your mind. Who crumple yada when it's ya, dear, yeah, with the best here, as I'm piety. I hear, as I'm piety. Yami kwana mi bo. Abedeshe. Oh, Abedeshe. Yami kwana mi ba. Ahenkan 93.3 FM. Simply the best. Yami kwana mi bo. When I'm number one jolly, 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 free to take. I damn me pet toffee wappy what the fe. I damn me what home will see a premier. Yeah, oh yes. Empress, I'm all like cold as eyes and they are nice. The one crowd. Now for the free would I put him, wow, my lady sweetness. He became a church in Bacala, wow, I did, and one in the back, oh, my baby, and with a sunshine, the free friend, send me kite, or bad and cool in the tights. Who's he? Heavy, sexy, flawless, yeah, there's a fool, made you one bar, want you to my home, made you one while I ride, yeah, Bahuka, won't again, Bahuka. DJ Fish to the whole wide world. I'm born again. I tell you, I said, I'm going to make a bin. I tell me, I don't mean a bin. I'm born again. Number one, jolly, you're free to take. Mommy or Batampa or Abutre, Impumatiatia, or Dawa Mammy, want to make the mayor who did that, who been Tiasia, William, Shell, Chance in the wraps up for or brat for me fancy, Pahina Mammy Sunano, Dako, a Homekuko, Goodyear, and Yadi for four. Kaika, who said the woman of Tete, Abufra, Tibon Cosso, Unim, Adiachi, the only master of Fayama, Mammy Adaroma, which ain't on neighbor. Penny for Kaya Wamwa, a yapa, who Mammy wa, never bushing Asa, Mammy Ama, for your to her, baby Shankom, yeah, the Shankom say and Nana Tree, no super pepper, what's up a car, yeah, the Shankom winning Amoso, a fear bay, Obia Batoka, the Shankom will get the force, can issue to Mokola, Obia Wakabio, the Shankom will be a Kaba, a few posso, Nesabako, the Shankom up in Fonina, Obia Wafan and Wafan Eba, yeah, the Shankom will be a Shakunu, a fist said, don't do, the Shankom will be a Pejuma. Afiponso, Nesabaka, the Shankoma appear to Afisa, no idea what we are dear. The Shankoma driver for you now, and ye cry, and then with daily slaves. A fine young quadro, or white no sa, Jack with your woman, who cross Abeka, making him Mautia Jompa. Sene, receive it. Shankom, boom, Shankom, Shankom, boom, Shankom, Obiama, let's Shankom, boom, Shankom,
S-I-D, wow, we don't stop. Hip life ninja, I feel my system. Cocovelli best yes, Zazaza. Matumi boo, you flow no one by one. Opian find a chance and line by line. Michelle Gongo better than Potro, so yeah. I feel a bay, woman in Abena foot. Michelle Gongo, our you so small chop money. Talk make a talk to the car. Michelle Gongo, for example, in a faster to go for so. Last year, moon. Michelle Coma, Yarifuna, watching us as no one Yarisa. Yeah, at the pump for headrest, any fit up for sprayers, spinners, any baba for carpenters, spare parts, I was so kind for. Any more, we'll try and yell for winner. Michelle Conquer, Sepa, Gumusu, officers say, now when you know, good chop, and find out by Europe or boy to know, sir. Let it here, it's here, none of Michelle Coma, Munina, officers say, Niamunia, Mubinia. DJ Fish, we are too much. You know, go to me. Now what's it? I mean, you say something there. From a dance, what Pia, you take DJ Fish. Tell no papa do. You know, bet me no. You know, go to me. Now what's it? DJ Fish, you are the best among the best. I think he's going, he crazy. I tell you, that man that is super oldie. Shay, and to come on an Audi. Ubati, hey, Araba, and Betty, hey, Baba, and I'm a friend of you, Baba, Okama, my friend again, Mr. Oyawada, or by a corner, the dark man, Waldo, hey, you're Mr. Dark man, Waldo, hey, what's your say? Name is what in the tent. Araba so cock, took, Bele, what did your mama command the cock? Namacatica, and a tico. Tiasu me a quad wire, but mine, I said, Mr. Silipino, not the common wine. Want to be a facoto. She call me a poma, Pacobo, over, a brassy, casting nova, kitty, Yana Cobo Blackstar, Mr. P.O.P., who will say a pop, one of Blaster. Them man, I no one offend Mr. P.O.P. Sending your bay, and right here, me home, Papa. Sending your bay, so do I, so do I, so do I. Mr. P.O.P. I judge a mock upon an old powder, in the Gokoti. Oko Capet, was the FW. Yanako Beman, I don't say, pardon it. Cap and see, and them and I no one offend Mr. P.O.P. I will be down. Here, media me a while, and yet to be a mitcha, and man of Philippi, on the child. Would you want bra? Oh, baby, but still on the friend of mine. Yes, I'm a concomiser, be a kiko. I them and I no one offend Mr. P.O.P. Hapada, like a canea, was the torch. Oh, but still on the friend of mine. And no challenger. Mama Miraho, no challenger. Mr. P.O.P. Mr. P.O.P. Why I say, one charge I'm one, but still on the friend of mine. Yes, the Nako Popo, and was so to say, them and I no one offend Mr. P.O.P. Wahala, Bema, or short of fella, as a mercy. Dog hang man on fire, Mr. P.O.P. And right here, the home, Papa. Sending your bay, but still on the friend of mine. Yes. Mr. P.O.P. So why I jump? One of on your mother with the P.O.P. So why I jump? One of on your Mr. P.O.P. So why I jump? One of on your mother with the P.O.P. So why
Train my big jack. Yen boy, you try me home, Embopo, and Qualanquala toffee, rap more cratchy. It's a for bottle, mate for coins, a doctor for panier, it's been for buyer, it's a one for prodo, I are for cocoa. Tray, me, I may not know who you I chem Quanana, I'm a no bremu, a Santi for a soldier for two, a crystal for Bible, I catch a 4 pen, a queer 4 second, Mokola for Kent, I eat the 4 ballet, a chim for Bessie, ye, the Tempe, a Yakete, Pepe, Mushemi ye, and Yebe, a Juma with ye, the Chiwadia, any day, formula near simple, Botin Coletier, Mekosasa Bonema, Okroja, Wachna, a Banessa, Ahenkan 93.3 FM. Simply the best. Sydney, me fata, one combine scatter, skills yet the woman, when you say Mafusia, within a yawa, Nipena, Utimisia, a bipa japadia, not a bee watch a spell it, Uyama Chawadia, Wabon, TV, what is some money, or hip life, Subanya, Babone, Bibre life, I say Madina phone booth, and I come, watching out of order, a year, as some young come up, Namikita, hip life ninja, what you mean, Jiga. The best in the East. Say Nisika, no trade, Cocoria. Binie, Satsia, Ninape, Sika, Libya, no Sika, Fano. Binie, Sky, and Nasumanonia. You don't get money, no Sika, Fano. So, Ajolo. Ahenkan 93.3 FM. Dimensions, I'll send them to places. Mobile, just like it. It's only more. Me handle. If you were wow, assistant Jacoto, indeed dismantle. Mato Tamacho, Mato Shusamo, Messi Janacho, Mato Calamo, everybody come on, to you, radio, Mamamuka, so Pantaya, Mamamuka, Mama, come and get my bravo, Mamamuka, Nefizi, my bread, Mamamuka, to you, radio, Mamamuka, so Pantaya, Mamamuka, and take my side, Coco Show, Mamamuka, Nefa, the heck and Yamas on the Minijina Obapa, Madame in the Funny, the Media. Ahenkan, what the kind? 93.3 FM, the best in the East. Jolly.
Tia di kita nepo, and yellow. You can make it in Yaska, over mellow. Who your friends are, they will say, hello. Over or say, Mama Chale, oh yellow. Oh my God, for the omeni follow. Follow to watch him. Oh, we are below. The Bibia, your